apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Hello, ay da anak ko. Nakaawag kayo mat, nanang? Ada ka di kwartang dita. Naibus ka ditin pauit ko iti napalabas a bulan, nanang? Ay, naibuson na anak. An-ano nyo ti kwarta aya? Ada ko magatangag. Saan pa'y ngamin ngayon lako ni tatang mo ti kalding taraken na. Kaano akasapulan nyo ti kwarta, nanang? Inton bigat kumaa, no day pauit mo. Pasensya kayo, nanang, ngam awan pa'y maipauit ko ita. Na ospital ngamin ti apo ko yo, karuruar mila ang itikalman. Ala, no awan, okay laang. Iremedyo mi pa'y laang nga rob kinitatang mo. Anya nga, itimbaga ni Aida, Lilia Bakay. Day nga rod ti parikot ko lakay. Ay nawaw, anyat imbaga na ako na. Awan ka no ti kwartana, tana ospital ti apo ko ta. Ay nawaw, kasanungay day ta. Di awanan igatang tay ti masapsapul ta. Awanan Awan mo ti bayar mo, tay lakom kumatikal ding mo. Awan pa'y nga raw. Anusan ta pa'y latag siday ti puro nateng Ay, jak lakit ni maanusan bakit? Di pa'y kat kaslakal ding tanno kasta. Anya nga ron ti maramidan ta, kat awan nga ron ti kwarta. Ay nawaw ka. Ala, siya kung ti makamaw bakit? Agpanunutak iti pamuspusan. Bakit? Di ka makipaskain? Asino tagpapasken aya? Da George akalugaran tayaw. Kasanumot anam mo am. Limabasak iti paraangan da itay. Kat nakitak nga ano ti tao. Iso nga sinaludsod ka no apay. Ti kunada kat agpartida ka no iti babaw. Imbitado ta nga ta. Imbitado taman kan saan? Mapantalat ta. Ngam amangan mo't niya ti panunutan day jay. No dito'y probinsya, saan na masapool nga iayab da. Di mo kaya ti makaraman iti karni aya. Mano alawas mo't tayo na puro natang ti sinsidain ta. Di ka na ha? Nala, urayan nak nga raw tagpulusak. Ay sana, mapantakit din. Tanay, 12:00. Sigurado nga agiwaras dan iti makaan. Narigat ti maladaw niya. Amangan kunak no maibusan ta. Ay, nabsog manen da tao. Mayat ti maturog no kastoy laeng. Okay ka kadilaang binitaw. Binitaw? Ha? Apay ka di makat? Itay pay adi ka matagtagari dita. Sao akasao, ngam di ka mo sumumbat. Apay ka day? Adda na unag pampanunuta. Anya maninday ta? Nakitam jay mamad to itay. Kaumat, apay jay mamad taw? Nakita nga danyawat ni George akwarta ken kuana itay. Ada pa'y karne anayon na. Anya nga tano adalan tamat tikas jay at trabahaw. Nukas ta? Kaya't mau tagbalin ang mamad taw? Un bakit? Dakkel ti makwarta tano kwa. Blue bills kinakita nganyawat ni George ijilakay itay. O di mayat lakay. Mayat gayam ti trabaho akas ta. Isungaron ako nakapadasin ta. Duwatan tapno doble ti income ta. Ay, kayat ko day talagay. Magatang tamin akayat ta. Kansaanin ang masapul at dumawat tay ti anak ta. Anya nga iti impapad taw, wano impapalad, wano impaboyon da dya abaneng lakay. Impapugto na, no? Asino ti lalaki ni bakit na?
Anya, anya nga itimbagam kun kwa na. Narigata nak ngaron ijay, bakit? Jak amaw nun niya tisong bat kaw. Isong embagaklatan alalaki, natayag kan dark brown ti kulay na. Ay, namatimut kun ka. Why? Naimbaglaangin ta nalagip ko jay lalaki anakitak akasarsarita ni Ninita. Ijay paradaan, hindi napalabas nga aldaw. Okay, manungay timbayad na kun ka. 2,000 ti siningir ko bakit? Narigat timpapadto na si ka. Ay, sagsasanga ribu tagarod Ay, No, dati ang papadtukan ka. Ibingayan nak. Mamadtumad gayam tala kay Benito kan bakit Liliana na. Anyat ko ng primo. Di agas sawa alakay kan bakit di talaod. Mamadto kas kada mamuyon gayam lagi dyan. Ay nawaw, asino mati nakadamagam? Ni pari baning. Iso tinapanan na itayag sapa. Nay, jak amo ti maipapan iti day ta abanag Mayat kit di no at na mamadto di ti lugar tayo. Saan na masapol dumayo tayo. Mamadto da pa'y adwa nga agasawa. Sardengan nakman si ka primo. Amangan no iskamer laang dagitang agasawa. Nakita yung kaditi kawitan ko, nanang. Jak abo di mo inpagod aya. Saan nga raw? Jak mo't makitan. Amangan ko no, tinakaw damot tayo. Asino kumamit ti mang takaw? Nagiti lumablabas Amangan no kinursunodaan nagiti palutero. Amangan no adalang dita. Itay pa'y asap sa pulag ng awan mo. Mapanak to man itayan natatabi nito kan nanalilya. Di mo ibaga nga agpapadto kam kadagijay nga agasawa. Kapilitan ananang. Sana mabalin na mapukaw na diya kawitan. Nangina day dyan nanang. Hay na, primo aya. Agtalak ka nga main adagos kat sa antay nga amunupod no amamad to dagitang agasawa. Ay nawaw. Anya ngayon na. Asino tinang takaw iti manukkaw? Amok ti rupa na. Ngamjak amu tinagan na. Mas kulado kun natayag alalaki tinang takaw iti manok mo. Anya? Nasken na sa pulo madagos ti manok mo. Tamangan nila ko dan. Isuro yung arod kanyak no sa dino ti pangsapulak iti manukkaw na. Ti manok mo. Kat inlemeng da iti may sa akulungan. Kawayan akulungan ti makikita. Kalugaran tayo mutla ang tagtatakaw primaw. Agyaman ak unay na. Biro kag ti manok ko itamot laang. Oh, adto ti bayad ko. Ay. Agyaman ak manan. Agyaman ak mat primaw. Umay kanto manan no kasapulam ti tulong mi Mas kulado kun natayag ka no tinang takaw iti manok ko nanang. Ay nawaw, sardengan nakman si ka primo. Isuti ko na ni nanalilya itay. Nasken abiro kag ti kawayan akulungan adakda kamaten na. Iwaras mo pa'y man tamatam anak ko. Kulungan akawayan mo't alawlawatem dita. Anyat kaya tiyo asawan nanang. Anyat na jay. Jay kawitan kung samot na jay. Isu talaga. Kauawid na laang itay. Di mo nakita aya. Saan nanang? Kunak tumagking ka. Adalaang dita. Anya ti makunam. Husto ka diti imbaga dagiti amamad tukang ka. No kasta pinagkwartaan naklagayam dagiti agasawa. Imposible nga min Di kanto magpampanunot. No talaga amamad to da, wano mamuyon da, apay nga italaang ngay. Nakaawag ka mat, ay danak kong. Kumusta kayo, hindi tananang? Nasaya at latamat. Mangipaw itak iti igatang yu iti abastuyo inton bigat. Ipaw it ko iti biyahe nanang. Uray sa ano, nanak ko. Anya nga iti gastusin nyo kinitatang no sa anak amang ipaw it. Adda kwarta ami kinitatang mo. Nangalaan nyo mat nanang? Ay, nagtrabaho kami Ne, kitaan nyo nanang. Di kay agbannog unay. Wan, di ka madanagan. Tasan mo't anadagsun ti trabaho, may. Apay tatabi nito. Anya timbagbagayo ti asawak.
Anyat kayat maasawan, Ninita. Ti kunayo kanu kat adda lalakik. Natayag, ken dark brown ti kulay na. Tapni baga kada kayo awan ti lalakik. Ha? Amuyo ka di aga po itinaramid yo, kat inaldaw nga papaanak ti asawak. Ay, kasto nga men, nakto. Di kaya palawagan. Ijay barangay hall tayo ngagkikita. Saan anasaya at ti epekto tinaramid yo kanyak? Agasang tanatayag ken dark brown ni bagbagayo. Naimbag kumamot ano pud no? Ngam saan mat? Inuulbod ti bagbagayo. Ay, nawaw. Pangasim, Ninita. Di na kam ipabarangay. Masyan kakadikanyak alakay. Day tangarod. Lakay kan bakit kayon? Ngam lukwin nyo pa lang ti padayo at tao. Da kayo ti makagapuno apay nga ipilit nila kay ko nga dalalakik. Jak ipalubos ada kayo pay lang ti mangdadaol iti pamilyami. Sino nga ijay lalaki ang nakitak akasarsarita mi ijay paradaan iday? Saan mo akabit da ijay? Diri morti pud no? Saan apud no mamadto kayo? Luklukwin nyo lang ti padayo at tao. Ni Manong tinakita yo akasarsaritak. Ay nawaw! Kasta unay ti unget ni Ninita. Bakit? Ay nawaw, apay ka naw. Siyak ti makagapaw no apay nga agsuspit sa nila kay na nga dalalaki na. Saan apud no aya? Nagkamaliak nga raw. Sino nga ije lalaki ako na makasarsarita ni Ninita ije paradaan? Kabsat na kanaw. Ay nawaw, day taki dain. Sigurado nagdiritso na ijay ije barangay hall bakit? Awan nga ruden maipabarangay tagaya madina oras. Sa dino ti papanam ni Tanakong. Ije barangay hall nana. Apay ijay. Idimandak dagiti nang dadaal iti biyagming agasawa nana. Anyat kayat mo asawan. Kastoy ngamin nana. Napan nila kay ko iti ayanda tatabi nito ken Nana Lilia. Nagpapadtuda no asino kano ti kabit ko. Daytoy magtatabi nito, imbaga na anatayag kano a color dark brown ti lalakik. Karkaro ki din nagsuspetsa ti silosong asawak nana. Ay nawaw, linuloko mati aramida dagitang agasawa. Day tangaron nana, kanayon nakit din nga apaan nila kay ko. Hay, oray ni Primaw, napanmula ang nagpapadto ta impagarup na amapukpukaw ti manok na. Idi sumangpat dito'y balay ket kunada kano nga enlemang dagiti agtatakaw ti manok na iti kawayan akulungan. Anya? Makakatawa ak nga rod tanagawid mula ang ti mapukpukaw a manok na. Pamaneknek asaan apud no ang mamadto dagitang agasawa. Pagkukwartaan dalaang ti pada da atao, isu amayat no maipabarangay mo ida, tapno agnakam da. Anya timbaga ni Ninita nanang? Ipabarangay na kano da Benito ken Lilia. Ay nawaw, iti anya kano agapo nanang? Wen ata idinapan nagpapadto nila kay na kaimbagada kano nga adda ti lalaki na. Daytoy mo baneng na matimot adagos. Karkaro ang nagsuspitsa. Isukit diti kanayon a pagapaan dang agasawa. Ta ipilit ni baneng nga adda ti lalaki ni bakit na uray awam may. Ay una yan. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Ita, mamatikan kanyak, Primaw. Una nang, napanagnagak matang. Kunak tumaking ka, iskamar dagit ang agasawa. Saan apud no ti bagbagada ang mamadtuda. Hello, Aida. Asino daytoy? Siyak daytoy, ni Nanam Juna. Da kayo matgayam, nana. Nakaawag kayo mat. Amum kade tinapasamak kadana ng kentatang mau. Apay ka di nana? Anya tinapasamak kadagiti dadakkel ko? Naipabarangay da. Anya? Apay ka no nana? Iti anya aga po ang naipabarangay da? Wen ata agin papadtuda ng agasawa. Makadadaal da pa yan iti pamilya. Napan nagpapadto ni baning kadakwada. Idi kwan, imbagada anatayag kan color dark brown ti lalaki ni bakit na. Isuki di ti kanayo na pagapaan da Ninita kan baning agasawa. Anya? Agawid ka pailaang nakaw. Bisitaam dagiti dadakkel mau. Tanay agulbuddan para laang iti kwarta.
Uray ti anak ko, biniktima da mo laang. Ay da! Siyak nga rod, nanang. Ay nawaw, di mo mutimpakpaka mo nga agawid kagayam, anak. At dati napatag apagsasaritaan tayo kada tatang, nanang. May papanitian niya, anak. Sa dinot ayan ni tatang. Adda na panan na. Urayan tayo ni tatang, tapno mamaminsan nga ibagak ti kayat kung nga ibaga kada kayo adwa. Anya tiyar aramidan niya ay dadi ti balay bakit? Di na mga rod imbaga nga agawid. Adda ka no ibaga na kadata. Mga no daindanon daken kuana, anay pa barangay ta. Nasaya at mat, nagawid kayon, tatang. Anya ka diti baga, mayda. Nagawid kamot kayam. Anya ginadamag ko na ipabarangay kayo adwa? Asino tinakadamagam, anak? Basta adda, agin papadto kayo kanumat. Saan anasaya at tikas di nga inaramid yo? Makadadaal kayo pa yan iti pamilya. Okay, matanda ba na yung kaninita? Nagpalawagak anasaya at iti nagsasarita kami iti barangay hall. Ay, uray pay. Saan la ang adaninita kin baning tilino ko yo? Adupay, nakababain kayo nanang, tatang. Isugayam adiyo kayat nga ipawitan kayo at damat gayaman kalukwan nga aramidin nyo ditoy. Ko anak ko, saanan ang maulit? Last miday jayag. Rumbang laan, jak kayat nga damanan idanon da kanyak. Diyo ibabain ti pamilya tayo kunakmanan. Maminsan pa'y nga agaramid kayo iti kalukwan. Maminsan pa'y nga ibabain nyo ti pamilya tayo. Lipatan kayo na talaga. Day tati di mo aramidon, anak ko. Promise, agbalbaliw kamin kinitatang mo. Wine, saan min nga ulitan ti inaramid may anak ko? Saan na talaga? Ay, nawaw! Di ka agaramid iti linuloko. Tauray kasanupay ti panangilimad mo, maamuan dan tumatlaang no anya ti kinapudno. Kunada nga rudan, awan ti palimad adinto maibutaktak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat parikot mo aya bakit? Itay pa nga agal aliwaksay ka. Ay, awanen nga rudan ti kaduwak nga agbantay ije pwesto lakay. Ay nawaw. Di ka anak kam ngay. Last na ka no, ngagtrabaho intong bikat. Apay ka no. Anak ka ti diyo nagkinaawatan? Awam mo ki ide, ngam nag-enroll ngamin iti TESDA. Iso amasapol nga agpasentro iti Lunes, ta agrugin ti training da. Naitalangan pa iso. Agkita ka niti sa bali at ang danam Sino ngay nga ta? Ni Manang Maricel ngay. Ang mga numayat na jay. Diyak kayat ni Manang Maricel. Nagagatmot ni Manang Maricel, bakit? Ay, basta. Agsapulaklatan iti sa bali lakay. Bayam, siya kung ti makamong agpili. Anya ti may mugatangan, Nana Paula. Ay, may sakilo akabates. Kan may sakilo apitsay laang. Elizabeth, nakaw. Ay, agpili kayo nga ro din, ana na. Taikilo tayo.
Awam mo tayo ka anak ka, makaduam. Agiskwela ka no iti TESDA ije sentro, nana. Ay, di awanin katulungam. Ay, agsapsapulak pa'y laang, nana. Ay, wan. Ni Junjun ngay, nga apo ko yo. Bakasyon da ita, saan ka di? Amangan no mayat mo't ama kitangdan, tauray isupay laang titangdanak. Isupay agastusin na ano pa nag-iiskwela manan. Ay, mabalin mo ni Lilay, nakaw. Tay ubing ti kayat ko, nana? Sige. Kasaritak tuman ti apo ko, nuan niya ti makunada. Sige, bagaan kantaw no kaskasanaw. Ayan ti apo ko, Lilay, anak ko. Ay napan nakitangda, nanang. Kunak manonal pasti paparamid ni Lucy ken kuana. Wan, inayaban ni Tata Ador. Agapit da kanu ngamin itinatang ita. Abangan kiday no, kayat natin makitangdan ken ni Elizabeth. Anya ngay kanu ti ipaaramid ni Mari Elizabeth, nanang. Tumulong ka na, ijay pwestuda. Apay ti kaanakan na ngay, asigot at ang tangdanan na. Bisi ka numutan, ta agtesta. Di dan masangaw ti agtrabaho. Kat no kayat ni Don John, di ipadas na ijay. Nagagamot ti apo ko kahit. Sigurado akabaulan na ti trabaho ijay. Sige, nanang, takasarita tayon to inton makaawid. Sigurado nga umanugot da jay, taiurnungan na kanu ti panagadal na. Kaya't namot piman ti makaturpos. Mayat day ta. Taubing pailaan nga nairwaman di ti trabaho. No saan kumaan na sapaan na tay ti amana. Saan marigatan na kasta. Anya di ko na yung ibagayon, anang? Kaya't mo ti makitangdan ka ni Antim nga Elizabeth, anak kaw? Anya ti paramid na, nanang? Aglako kayo ka no, ije pwestuda. Ay, wala. Kayat ko, nanang. Maanusam nga ta. Ay, nawaw. Nairuama ko niti trabaho, nanang. Basic langan, taglako kanyak. Kaano nga yung mangrugiak? Ita ko man ata isopay. Kasaritak pa'y nga umuna ni Antim, anak kaw. Saludsudon ta, no mano ti ikad na atangdan mo. Kan, no anya ti oras ti trabaho. Tapno, amu tayo mata. Sige, nanang. No kayat ni Auntie Elizabeth. Mabali namang rugiak inton bigat mo taan. Anya nga'y, Marilili. Anya di ko na ni Junjun. Mayat ka di? Wen, mayat ti anak ko. Kayat ko kumaamaamuan no mano ti itad mo atangdan na. Kan, no anya nga oras ti panagtrabaho na, Mare. 280 lang ti kabaulak. Di ka madanagan, Mare. Pakanag mo ti anak mo. Saan mabisinan ija palingke? Ay na, di lang mabalin at 300, Mare. Nagagatmat kit di ti anak ko. Uray ubing pa, kat mapagtalkan da jay. Uno saan, uray syaklangan ti tangdanam. Ni Junjun datan, Mare. 280 lang talaga ti kabaulak nga itod. 9 a.m. to 6 p.m. ti trabaho. Ubing matgayam ti kayat mo, Mare. Wen, saan mo't kit di anadagsin unay ti trabaho, Mare. Kabaulan mo't ti 15 years old nga arambidon ti trabaho ijay. Sige nga ron, Mare. Ni Junjun lat tangarudan. Ibaon konto, dito ayan mo inton bigat. Kumusta, gay? Anya tinagsaritaan nyo kan Marilili. Mayat ka day, makitangdan ken ka, bakit? Saan anilili titangdanak, Julius Lakay? Ay, nawaw. O sino nga raw? Tay anak na, Ni John. Wan, Lakay. Ay, nawaw. Mahilig ka matitiubingan niya. Ay, wana. Ay, jakilibak, Lagay. May mayat ti ubing at ang danan. Tanalaklakada ngamin na maisuraw. Inton madamdama, may demanda kay ti child labor. Ay, nawaw. Itian niya kumaaga po. Saan kumot ida pilpilitan?
No asino ti mayat ang makitangdan, di iso. Apay mo't ngamin na kay kayat mo ti ubing. Ay, nawaw, common sense mo tun alakay. Ha? No ubing titangdanak, makatipidak. San mo't unay nadagsan ti patrabaho? Ken may saanan nga ubing ti 15 anyos. Barito day jayan, at danakam na, si kakit di mo. Awan ka rin ti paramid mo, Auntie Elizabeth? No awanan ti customer, dalusam dagito'y petchay, wen. Day tala, Auntie? No malpas, ikilom dagito'y kamatis. Okay, Auntie. Sige, dalabiit papanak. Dito'y kalaang pwesto, wen. Urayam, no adda ti i-deliver daan natin. No adda ti umay gumatang, lakwam mutlaangan. Wan, Auntie. Kita ti kwarta nga ibaybayad da, Agraman ti itid mo asuple. Tama nga no, sobramot ten. Wan, Auntie. Siyak ti makam mo. Siguraduam laeng, Tanong ma short ti collection ay, kisayak ti tangdan mo. Nay, apay, sa dino ti papanamlilay. Kano kasangsang mula nga napan nakilaba. Ay, madanaganak nga rod, nanang. Ay, nawaw! Anya launay ti pagdandanaga, maya. Kumusta mo't nga tandi apo ko yung iji palengke, nanang? Si kaki, di mo't anak ka. Siguradaw nga day di palingki day jay. Madama manon ti panaglako da kani Antina. Ay, amangan mo't no narigat ti ipapaaramid day jay nga Elizabeth. Kunaktumot asya kung titangdanan na hangam di namot kayat. No, dagitin siya mula ang ubang ti kaya na tangdanan day jay. Ay, uwan nga ron, nanang. Sa bagay, kayat na siguro mati makatipid iso akay kayat na dagiti ubing atang tangdanan. Tinapatag kat ada pagtrabahuan ti anak mo. Agawit to day jay intun madamdaba. Ipabay samkidi ti atensyon mo iti trabahom. Tapno ada malpas mo. Jack makaid na, nanang. Mapanak man pa iti palengke. Agawid ak tumat lang adagos. Kumusta ngay? Ado ka ditigim matang, Junjun? Ang dali maging matang, Auntie. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Kumusta kan dito, Junjun, anak ko? Ne, sika mo gayam day tamari lili. Anya tararamidan nyo diti palengke, nanang? Ay, ekwa. Adala na pan ko ginatang dita banger. Iso na panunot ko ti din magas dito'y pwesto ni Antem. Okay, aklang dito'y nanang. Di kay madanagan. Wen nga rod mare. Nasayaat laeng ni Junjun dito San mo't unay nadagsen ti trabaho na? Kas makita mo't. Awan unay ti aramidon na. Para ka na kayo, Lola. Ay, nawaw. Anya da ito yapo ko. Prutas, Lola. Ginatang ko ti Daduma. Ti Daduma, inted niya Auntie Elizabeth. Nagsweldo ka ka din, anak ko? Wala nang. Iso agimata nga kiti si datayo. Ay na, indulin mo lat ta kumantap no adagastusam intun pa nag-eskwela, anak ko. Ay, wala pa. Amumay da manula ang timay itad ti inamkin ka. Okay lang, nanang, Lola. Sagpaminsan lang, mat. Intun sumarunong agsweldo ka, oray di kan gumatang iti si datayo. Siya kun ti makaamaw, tadamot trabaho. Nanang, Nuan niya timbaga ni nanang mo, iso ti aramida mapo. Di nakam ka di pa kadanagan. Ipang pangrunam ko mati kwarta agastusam para iti panagadal mo. inted mo ka din ti tangdan ni John, bakit? Ay nawang, apay, anya ti pagkitkitaam kanyak Julius? Sinaludsod ko lang, mat. Amangan kunak no nalipatam. Ay nawaw, amok dagitan. Saan na masapol nga ipalagip mo? Ay, apo. Malahunan. Agpalis ka nga rudan ta, mangan tayon.
Apay, nakaluto kan? Wen, nasapa analpas ti trabaho me, so nasapa akmat na nagawid. Ay, nasayat mo't garutan ay napo, nabambanugak unay lakay. Ado ti trabaho ije palengke. Saan ang makainan na da tao? Awan pa'y ka diti apo ko yo, nanang. Awan pa'y nga raw na kaong. Apay ngay. Kadno alas 7 matan. Mga no nag-overtime da. Ay, una yan. 9 a.m. to 6 p.m. ti schedule ti trabaho na dayjay, nanang. Pamangan no paawid din jay anak mo. Ano santa nga urayan? Di ka nga minagpampanunot iti negatibaw. Tapno saan ka ma-stress? Madanaganak tanudad dumakat masapa arumwar. Intun kon, marabian nga gawid. Saan mat masursuro ti schedule nga imbaga ni Mari Elizabeth? Junjun, mabalin kan nga agawid. Agyaman ako na, auntie. No saludsuden ni nanang mo, no apay anarabian ka. Ibagam nag-overtime ka, ha? Taadu tinateng nga inrepakta para intun bigat. Wen, auntie. Awan gayam, no awan ti aramidem intun bigat, mabalin ka kadi masapsapa nga umay. Amangan ngamin no masapa nga umay, ti mang pick up kadagiti inrepakta. Awan ti kadwak amang bagkat, sapay ada ti trabaho ni uncle mo. Okay, auntie. Sapsapag nga ron ti umay. Kastaman ti kayat ko ken ka. Nalaka ka akasarsarita, Junjun. Tangdan mo para itaalawas, Junjun. Dahito lang, auntie. Wen, nalaka nga min tinatengken prutas ita. Ado mo tigin matang, auntie. Wen nga manulaang mo't nga iti ganansyak ijay. Anya? Basit laang tinaganansyak. Iso akin isayak pa laang titangdan mo. Di ka madanagan, tano dakkel ti sales intun umay alawas na yunak to titangdan mo. Okay, auntie. Apay akas tati lang nakamisuot ka mat. Basta nayunan nyo titangdan ko inton umay alawas sa auntie. Uwan! Makitan to ado ti mapaglakwan ta. Ti kanayon ko nga ibagaken ka, Di mo ibagbagaken nanang mo akurang ti inted ko. No di mo kayat nga ikaten ka. Naawatap! Nay, apay akas tati lang managawid, Junjun anak ko. Kasanumat ngamin, nanang. Kasanute? Kurang man ang tinted ni Auntie Elizabeth sa tangdan ko. Ay, nawaw. Apay kanungay. Kat no nakumpleto mo ti 8 hours at trabaho. No daduma, masapa ka pa nga trabaho. Intun kon, marabyan ka pa nga gawid. Basit ka no lang ti ganansya na. Kat adumat ti customer mi, nanang. Talo lawas na nakasta tinaramid na. Diyak lang imbagbaga ka na kayo, tayo sutibilin na. Ay, nawaw. Ay, saan mabalinti kasta, Saan ka pa ilangag trabaho intun bigat? Kasaritak pa nga umuna dahi ta Mari Elizabeth. Ne, apay asikati may dito'y balay, Mari Lili. Ni Junjun ngay. Saanan nga trabaho ti anak ko, Mare? Ay, nawaw. Apay, mat. Kahit itid ko lang, matisweldo na. Intad mo nga agpaiso, ngam kurang, mat. Ti ko nam siguro, kadyak maamuan ti kalukwa man niya. Ay, kastoy ngamin, Mare. Basit laeng talaga ngamin tinapaglakwan mi. Kat no adu ka numat ti customer yaw. Adu manulaeng mati ganansyak ijay. Ay, saan mabalin ti kasta, Mare? Itad mo ti kurang asweldo ti anak ko. Ay, nawaw! Apay, di ka kadi makaawat mo't, Mare? Kasta ti diskarte, Mare? Kayat mo ti ubing atang danan tapno malukom ida, kasta ka day? Ay, sana mabalinti kasta kanyak, Mare. Numano ti tangdan ang nagsaritaan ta, iso ti itad mo. Tuiti lang aro doon, di mo pa'y maitad mo't, abuaw? Santo pa'y ngagrik-reklamo jay anak mo, si kantulakit din? Tama ba inday jay? No di mo itad ti kurang iti sweldo ni Junjun, ipabarangay ka, Mare. Sana siyak ti kalkalabahanam ko nakmanan.
Nasabat ko ni Elizabeth di tadalan ni Tay. Nag-report ka no di barangay hall. Ay na wow! Kahit anya kanutin report na. Tisweldo ti anak na adi mo into da. Anya? Orayam ti schedule yo. Taag sasango kayo ka no di barangay hall. Ay na wow! Ay, mga no mamulta aklakay. Dahil ti di tayo sigurado Ang amnuan nyaman ti pangedeng ni Kapitan. Iso ti masurot. Awan ngamin babain mo ang mga arami di ti kasta. Kurang lang arudan ti tangdan da ti may sangal daw at itod mo. Di mo pa'y maitod abu umat. Kwa lakay. Kaputaw bingda, gundawaya mida. Baliwam man ti kasta nga ugalim. Anusan je ubing ti agtrabaho tapno adagastusan na no panag-eskwela. Ngam kastakit din, karamidam. Isardong mo, ti kasta nga aramid mo, Elizabeth. Dakkel paikit din tinagastos ko. Ayaw na yun, ti kasto yung mapaspasamak. Manaw, timpabayad ni Kapitan ken kaya. Ninayunan na iti 280 per day lakay. Kurang kanupay day jay. Kunak tumet ken ka. Ayaw po, dakdakkel paikit din tinagastos ko lakay. Di ka ngamin masya ni Jobing. Sumot lagayam nga ubing ti kayat mo atang danan. Tapno addagun dawayam. Kaya't ko kumalaang mo't ati makatipid lakay. Kamali ti kasya pamayam bakit. Sana ka po ta ubing akat lokumatan. Agbalin ka apatas iti amin na banag. No di mo kayat ti may sagmak. Di mo gundawayan ti padam a tao. Agbalin ka kumaapatas iti amin a banag. Tapno awan to ti pakaisagmakam intun mauding aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasla ada nakitak a shoulder bag mo, Manang Irene. Adamot ipag, apay aya. Mabalin mabulod day jay, Manang. Di ka madanagan, alwadak makikday. Ada nga minti atindarak a birthday, kat awan tibag nga aramatek. Shoulder bag ti kayat ko tapno maibagay iti bestida nga isuot ko. Aya? Ay, sige. Sumrag ka atag, pili ka. Adati dua a shoulder bag ka. Anya ako lay ti kayat mo aya. Tanang hisitlatan, Manang. Sige. Isublim tumot la adagos, wan. Regalo ngamin ni Manong mo day ta kanyak, di saan kami pa'y nagkalaysa. Kaya't naasawan day ta, kaya't napatigunay kanyak day ta abag. Wun, di ka kadimadanakan. Isublik taw, ay nawaw. Agrubwata ko, Nanang. Agsapan ton nga agawidak. Maturugak iti balay ti gayem ko. Narigat nga mintilugan dito'y lugar tayo no kasta arabiin. Aguray ka man, Gemma. Apay ka di, Nanang? Ti shoulder bag mo ni ipag mo nga irinday ta. Ay nawaw, kaisumo ngamin, Nanang. Nagpakada ka kaday ka ni ipag mo. Nanang. Pudno ka di ti ibagbagam. Ni Nanang mo't,
Uray damagan nyo ni Manang Irene Nagpakadaakan ko anaan niya. Pinagpili nakpay nga ron. Sigurado lang. Tano sa anak nga agbidawt. Dayta, jay bag nga inregalo ni Manong mo kenkwana. Amo mo siguro, ti kunada sentimental palyaw. Ay nawaw, di kay madanagan ta isublik tumalaang nanang. Pudno ka di timbaga ni Gemma kanyak, Irene anak ko. Anya timbaga na nanang? Nakitak nga main nga inusar na ti shoulder bag mo. Nagpakada ka di mo laing kin ka. Ay, nanang, nagpakada mo't piman. Ay, okay nga raw. Kung laki din no basta inala na lang iti silidyaw. Sabali nga mindaya babae kay no mamingsan. Awan pagdanagan nyo, ta nagpakada mo't kanyak nanang. Siyak pa ya mismo atin ang yawat ken ko, ana. Okay nga raw. Namigat ka ka din. San pa'y nga rod nanang? Agtugaw ka nga ruday. Tagidan ta mamigat. Manang Irene. Apay ka di. Adati nakita high heels mo napalabas ngal daw, Manang. Apay di high heels ko? Mabalin mabulod day jay, Manang. Adda nga minti concert nga ating darak. Kat napagsasaritaan mi nga agagayam, high heels ti isuot mi. Agpulod manan, kat di na paimot insubli ti shoulder bag ko binulod na. Doa alawasan nga usaran na di jay abag. Manang, napauli magkamot. Ay ko anya high heels ti dakdakamatem ading ko. Tay ngay color brown, Manang. Day jay ka di? Buludak pay laang mon. Di ka madanagan, tay sublik tumulaang kang ka. Saan kumatkit di atagi kwaan? ay ke alwadam nga rud ading ko. Saan ko pa'y ngamin nga inus-usar day jay high heels ko kay. Nakasagana ka din ba kay? Agrubot ako man. Mga no pila man ang tagpa-check up. Ay, oo na kay. Nakasagana akon. Ay nawaw. Apay ano tatibag mo? Ayan nga tinregalo kabagkan ka. Binulod ni ading mo. Anya? Agraman nga ruti brown high heels ginatang taidi. Binulod na mutlaeng. Apay nga ngayon pabulod mo. Kaano pa ya binulod na? Jay bag, idi pa'y napalabas bulan. Tay high heels, dua alawas samot din. Apay ajak makitkita nga usaran na. Kaano inaldaw nga usaran na tibagla kay? No di mo lang makitkita masaapa ka mo tarumrumwar. Inton kwan, malumton ti panagawid mo. Sa apay awan ni Gemma dita silid na, tadamanan na panan na. Ay, anusak pa'y daang daytoy abagla kay. Kasaritam tumot laangan ni ading mo inton malam. Mabainak nga min amang damag ken kwa na no kwa. No, kaano nga isubli na dagi jay. Amangan ko nak no guraan nak to. Gemma! Nakalukat tiri daw, Manong. Iduron mo laang. Apay ka day? Ala kung ti shoulder bag kan high heels binulod mo kan manang mo. Ay, isuday ta adda iti karton, Manong. Apay nga ya, kastoy mo tan titsura na. Anyat kayat mo asawan, Manong. Isuday ta ti gamit ni Manang binulod ko. Kasladaan mo tan ti shoulder bag. Ti high heels kataptapok kan adda pa yan gasgas na. Saan pa'y ngamin analabaan dagita, Manong? Ay nawaw, awan mo ti kunam nga ilabam tapno presentable nga isublim kan manang mo. Duwala ang ti shoulder bag na, kat dahito ti paborito na. Ilabanan ton, Manong. Kas makita mo't, busy ak. Allah, naperdi mo't gaya man dahito yung shoulder bag ko na kay. Kasladaan nga rudan. Kita ang pa'y ti sipor na Ay nawaw, apay nga ya kasta. Nga rod, sapay paboritok mo't dahito yung shoulder bag. Diyak nadlaw day ta itay To'y high heels ko. Ala, nagasgasan mo ton. Diyak pa'y nausar day to'y high heels ko lakay.
Mabitman lang, takasaritak ni Gemma. Kuala kay, saanan? Bayamon, amangan no day tantupay kit diti diyo pag kinaawatan ngagkapsat. Bayam, tay pariper kuntula ang ti zipper na. Madiktikan pa iti apa lakay. Nukas ta nga ron, di mo pagpabuludan ti kabsat ko tapno agnakam. Amangan ninton madamdama kat iso ti mang perdi iti amin na gamit mo, bakit? Na, anya ti raramidom dito'y silid kaw, Gemma, anak kaw. Akit-kitak iti bestida yung nanang. Ay nawaw, an-anwam ti bestida, Pang beach ko kuma. Anyat ko na, ag-bitch kayo manain. Well, nanang. Ngam ni, awan mo ti makitak a bestida yung apang beach. Puro pang bakit mo ti bestida iti cabinet yung. Anya pang bakit mo sasawom dita? Kasano mo namin nanang, puro old-fashioned mo ti bestida yung. Saan amabalin apang rampa iti beach? Nuan niya ti adda, kaiso ti man anusan, kasjay. Ay nawaw, saan amabalin ananang? Agbuludak laangan kan ipag-ayren. Sigurado nga ada ti beach dress na amabalin apang rampa. Anya ti gagaram, Gemma? Pabuludan nakman iti beach dress mo, manang. Ha? Nakita nga ada ti beach dress iti cabinet mo kal. Ay, pasensya kan ang, saan kun nga ipabulod da jayken ka? Ay nawaw, apay ngay? Amangan kunak no, mapirdi laeng. Unay kan manang, nakaimimot ka mo? Kita jay high heels a binulod mo. Adumot kang tigasgas na. Taybag nga inregalo ni manong mo kanyak, napirdi ti zipper na. Al-alwadak dagiti gamit ko ading ko, tadyak kayat nga adda maperdi. Ay nawaw, para beach dress laang iimot mo pa'y? Kukwam laang ta beach dress mo, di ta ka man laangan imot. Ay nawaw, inayadang mamot apan nagnam si Kajima. Marurudak launay iti day tatao nanang. Na, asinaw? Day ta nga ay rin di nakit din kayat apabuludan, nakaimimot mo. Amok kwarta mo laang ni manong tiinggatang na kadagita agamit na. Una, tadamag kaw kapinirdem dagiti binulod mo kan kwada iday. Asino mat tinakadamagan nyo nanang? Ni manong mawari kay tinangibaga kanya. Nagululi mo kaklaeng. Tano kasarita ka amaw, ngagungot kantaw. Sigurado asinubra ang daman ng ti istoryada kada kayo. Amok kayat dakla ang apadaksan day tang ayren. No apay payla ang ngamin pinagnaadyo dito'y balay. Mabalin ka day akasarita ka ayren. Saan ka kadi abisay? Saan mo't kit dinanang? Apay kadi? Sigurado pinagsasawan na ka ni Gemma itay di mo inted ti bulbuludin na. Wen nga rod nanang, nasakit tinakam na, di saan ko nga inpabulod ti bistidak ken kwa na. Ay, pasensya ka ni ti ipagmaw. Siya ka ti dumaw daw at iti dispensar. Awan ti basol yun nanang. No adaman ti rumbeng adumawat iti pamakawan, ay ni ipag Gemma Saan kat ada kayo, nanang? Agtugaw kayo pa'y tatang. Hindi yung mutimbagbaga nga, agbisita kayo gayam. Imayak ta, kaya't ka kumusta ay? Kumusta mo tanti kasasaad mo dito balay ti katugangam? Ay, kotang, nasaya at latamat. Nay, apya kasla saan ka sigurado? Itatang met. Nasaya atak ditoy. Ngamin nasingput unay ti katugangak. Ti ipagmungay. Ni Gemma ka di, tatang? Nasaya at kami mutlat ta. Nasaya at met nga raw no kasta. Ay, ada ka mo gayam, abalayan waway. Ay, ewan na balayan. Imbayak lang ta, bumisita ak mamay. Ay, ayaw na. Mayat day ta, balayan.
Tapno makapag-exercise ka mo, iti bagbagay. Ay, pagkapim ni tatang mau, ay rin na nakaw. Dapat mo nababati a cake, ije ref. Irwar mau, tapno maramanan naman. Arak ti kahit ko balaya. Ay, let's do it! Nabarayan kanya kay. Nang, rumuarak pa man. Siya rino, ti papanam. Inak man sa rungkaran ni tatang ko. Imay mo dito, hindi na palabas ngal daw. Wan, nabitinak mo't nga min nanang. Kurang ti oras mi anagin inistorya. Ay, sabagay Ang dardaras mo nga may nga gaway. Maya nga agpaisaw no mapan mo bisitaid. Ay, mga lakay ti prutas, tapno dati isang po mo ijay. Saan nanang? Ay, saan? Mga lakaki di. Uwan no saan? Ay, agtugaw ka pa. Taurayom ti isupot ka. Wait. Ado mo ti prutas at nagatang kita. Saan tayo mula nga kabailan nga ibusan? Dito, jibistida akayat ko abuludan. Naimbaglaangan ta saan nga inkandado day nga ayarin ti kwarto dakin ni Manong. Ay, nawaw! Kuna lagi dahil no si Mangpulgan ni Manang mo nga right. Sika mo gayam ti ada dito silida ka Manong mau. Adala ang ti inalak, nanang. Na! May sublim day ka, bestida. Buludak nga rod, nanang, ay nawaw. Apay, nagpakada ka kaday, ha? No agpakadaak, di damot la ipabulod. Wala, tadi mo amaw nga alwadan dagiti gamit na abulbulodam, Jima. Isublik tumat la adagos, nanang. Danag yun, aya? Ay. Di ka man nagararamit, sika, Jima. Isublim day ta bestida kunak maday. Ay saan mabalin, ananang? Di nakmalapdan iti kayat ko. Di ta kayon. Irikap yun taon, tiri daw ti silid da. Tang, prutas para kada kayo. Ay, nawaw. Ay, agyaman ako na ay rin na nakaw. Nakaumay kamay. Kaya't ko laang ti makiinistorya amot kada kayo. Diyak kami na ibaga amin na kaya't kung ibaga kada kayo, idi may kayo, ije balay da katugangak. Ha? Anyat kaya't maasaway na nakaw. Ay, kinapudno na, nasaya at ti katugangak kanyak tang. Ti ipagkulaang ti saan. Saan kami ngamin nga agkinaawatan iti ipag ko? Anyat ti makagapaw. Managbulod tumot day nga ipag ko. Ngam di namot ammo nga alwadan. Idi saan ko apinabuludan, nasakit tinakam na kanyak tang. Aging kaita, saan kami pa'y nga okay? Ay, di mo stression ti bagi manakaw. Saan mo't ngamin na mabali na buludan na amin na gamit mo? Dumteng tulat ta ti aldaw. Makaamiris daw ti ipag mo. Anyat sapsapulang bakit? Diyak mo tun makita tay beach dress ko amaysa dito'y lakay. Ay nawaw. Kaya't masawan, mapukpukaw ti may sa abistida. Kastang harud lakay. Rimwarak ngamin itay. Saan ko nga inkandado ti silidta? Ang mga mat no simrek da di adyema dito silidta kat innala na. Diyak amo alakay. Hintun sumaruno, ikandadom ti silidta bakit tapno sana kumpormi ti sumsumrek. Salud-sudag tuman kaninanang. Sigurado nga addaam muna da jay. Ay, uwan man lakay. Nanang, nakita yung kadino asino ti simrek iti silid mi nga agasawa? Ha? Ay, kwa, Ricky, anak ka. Mapukpukaw nga min ti may sa beach dress ti manugang yung. Ni Jima, tinangala, anak ka. Ha? Nakita ka mismo, ti panangala na. Kunak tumay. Nakmanamaw iti dayjaya kabsat mau. Talaga na irwam nga bulbulod. Pagsagana day dyan ito nagawin. Talaga pagsasawak. Wain, tapno agnakam di kabsat mau. Sana may parbang di kasjay nga raramidon na.
Asino tinangibagakin ka nga alam ti bestida ni manang mo, ha, Gemma? Binulod ko laang matmanong. Ay nawaw, saan na akayat ngay pabulod da jay? Apay ngay nalampay lang. Isublik matlaang. Urayan niyo ta ilabak pa nga umuna. Bastos kalauray mo. Bastos? Kasano ko ma? Una, ta basta sumrek kalaptan iti silid may. Agal-ala kalaptan iti gamit ni manang mo ijay. Imot-mot nga minta asawam. Di na amo ti agpabulod. Una, ta di mo amo nga alwadan na iti bulbulodam. Nalipatam ka din ti high heels kan shoulder bag ni manang mo, abinulod mo. Amin na bulbulodam kat maperde. Sino nga ti mayat nga agpabulod, lukas talang ti agbulbulod. Isubli kon ti bestida manang Irene. Amang ano adamot tin dadaol na. Awan pulos ta inan nadak ti binulod ko. Ading ko kasta kumaakanayon no adda ti buludem. Alwadam ken isublim adagos. Wen manang, pasensya kan ano basta nangala aklatan iti kabinet yu. Ay, dayta pa iti maysa ajak kayat. Kamalik dayjay manang. Sorry Di ka agdanag ta saanen a maulit manang. Alala, siguradum laeng. Ta sa anak mo't nga imot. Agpabulod akmet no amok asaan nga abusado ti agbulbulod. Saan kumot nga ipabayad dagiti pinirdim adim ko. Nga agbalin ko mga adal daytaken ka, No adda binulod mo, alwadam. Ken isublim adagos tapno maliklikan ati riri. Wen manang, promise. Saan kon nga ulitan tikas iti naramid ko. Ay nawaw! Saan adakas ti agbulod, ngam di mo kumamat kanayunan. Kang runaan iti amin, no adda binulod mo, annadam. Iti kasta kat presentablen tumatlaang nga isublim. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay agyaman nakta sinong batang matla ang titawag ko, Mariviola. Ay, pasensya kan Maribitsay. Madama nga min ti digos ko itay. Isudyak na sungbatan na dagos ti awag mo. Okay laang, Maray. Agbayad ka kadi ita iti linding? Uwan, Maray. Isu ti papanak intun madamdama. Apay kadi? Mabalin abak pampay laang ti bayadak ko, Mamaray. 2 alawas dayjay ta sa anak-anak kabayad idin na palabas alawas. Awan mo nga minwayak ita, Maray. Ay, oo, mabalin mat. Ngam isen mo to iti Gcash ko, Maray. Sapay awan karga ti Gcash ko. Awan mo nga minti asidag apagpajikasyan ditoy. Ay, nawaw. Kasano nga rudin day ta, Maray? Ay, siyak ti agad jas, Maray. Di ka kadi madanagan. Bayadak tumula adagos, Maray. Sige, kasaritak pa yung umunan nila kay ko, Maray. Alan, Maray. Uray agnayo nak iti 200 pesos nga interes no isublek. Talaga nga min abisi ak ita. Diyak masangot ti mapan agbayad. Asido ti kinasaritam iti cellphone mo si Kabitsay. Ay nawaw, adda kayong magayam di tananang. Itay kayo pay? Kasangsangpit ko laeng. Apay, asino ti kinasaritam iti cellphone mo?
Kasladan ang ko nga interest ko na. Ay, kuha na nang. Awan day jay. Agpod no ka man kanyak. Utang ka di manin dayta, ah? Ninanang mo't. Gaputa da nang ngigyo nga interes. Utang adagosan ti pinanunot yaw. Siguradom laeng. Asaan at tagalinding dayta kinasaritam anak ko. Ninanang mo't. Ipilit namanan. Saan kunak lang arudon? Wen tanudad duman. Nalaing ka nga gulbaw. Lakay. Mabalin ka di agastusok pa iti kwarta nga igatang mo ko maiti similya. Ay nawaw, iti ani aga po agastusam da ita, kat na i-budget mo ti kwarta tabakag. Ay, mawag ngamin ni Maribit si itay lakay. Bak-apak kanupay laeng ti bayadan na iti lending. Apay si kati agbayad iti utang ti kumarim. Awan kanu nga rod ti wayana amapan agbayad. Ay nawaw, awan wayana, wano awan ibayad na. Impagaklaeng anya mo ti inbaga na kanyak. Adakon ka da ita. Siguradom la ang bayadan na adagos, tani, kasapulak da ita akwarta inton sumaruno abulan. Win ka di lakay. Ada ka no ti 200 pesos nga inayon na no agbayad. Ay kay supay mo day jay maigatang iti asukar no bilang laeng lakay. Ay nawaw. Ni Viola mati sarsaronwak iti dalan. Ay na, sapay la kumata saan nga tumalyaw iti malikodan na tapno di nakmakita. Ang mga mikit din o agsingir. Ay nawaw, si kamo gayang kasumansarunukan niya Maribitsay. Ay kwa, kunaklakit din o asino ti siksi asar sarunwak. Si kamo gayang Mari Viola. Ay, una yun, nakita dakpay laon mo. siyak nga rod Maray. Ay, kumusta? Mabalinan ti agsingir? Adamo ki di kwartak anya Maray? Ada iji balay Maray. Jak inala ti walet, tajak namnamaan amaranaan ka. Ay, agkuyog ta nga rodo na Maray. Dagasik iji balay yon, ta agpaamyanan nakmutlaeng. Sapay, ada ti sabali alakad ko Maray. Awan ti tao iji balay, taadamo na panandananang kentatang. Anya? No kayat mo, itulod ko laangan iji balay yo Maray. Kaano ngay nga road Maray? Itulod ko intun bigat, ta sigurado ang marabyanak nga agawin. Ayan ngayon ti kwarta amay gatang iti similya, Viola. Ay, day tangarot ti parikot lakay. Ay nabaw, kasapula kung nadya kwarta, tanay. Panagmumula manen. Ay, saan pa'y nga roda nagbayad ni Maribitsay? Ti kunana kat itid na adagos nga awang paymat. Day, tanti ibagbagak bakag. Anya ngayon ti imula ta. Bayam, kasaritak tumanan ti kumarik. Nasingpet kalaunay ngamin, iso aluklukunda ka. Di ka di agunget lakay. Kasano ajak makaunget, kat mataktakmet ti panagmulak no saan da ngay subli ti kwarta binulog ta. Mabit man lang, tatakulas. Anya ti masapol, mao pidaol. Pakibagaman kan bitse, ta bayadan na ti kwarta binulod na kanibagat ko, tata. Kwarta? Uwan, tata. Imutang kan bagat ko iti pinagbayad na iti lending. Ti kunana kat sukatan na adagos. Ngam, aging ka ita kat awan mat. Isupayan ti daduma pagkapapaan mi kan bagat ko. Lay, jak amo ti may papanit ti dahi tapanag Agam kasaritak daw ti anak ka. Uwan man tata, palagipan niyo. Tani, ti kwartang yung pabulod ni bakat ko lang tinamnamaan may nga igatang may iti similya nga imula mi manang. Sarilo tayan na iabit sa Isabel bakay. Remwar manay. Napay ka day. At akanumat utang na iti asawa ni Pidol. Anya? Utang ko na. Why, pinagbayad na kano iti lending. Ay, nukasta. Limod nga imutang iti lending day jay abitsay. Diyak amaw, ang misumat imbaga ni Pidol itay. Ay, nawaw. Talaga nga awan manak-nakam day jay ataw.
Daita nga ron, bakit? Namin anumat na nabagbagaan, nga isardeng nanti umutang, ang tangken ulo may. No pangus usaran na iti utangan na. Amupay na dya tao, utang nga utang, kat papakpakan lang arudan ka na ta. Bayadam ka na, ti utang mo kan ni Kumaring Viola, bitse. Ay nawaw, utang nga. Day pinagbayad mo iti linding Awam mo amok nga utang ko kadakwada. Di ka man naging didam mo dita. Bayadam kit ti utang mo, tapno malpasan ti saritaan. Awan nga rut ti amok nga utang ko, tatang. No awan utang mo, mapan kay tayan dapidaw, tag sa sarita kayaw. Para iti similya kanukat, ti kwarta nga inutang mo. Wen, tatang, talaga ang mapanak iti ayanda. Diyak kaya ti mapagpabasol. Ay nawaw, na-ospital mo't gayam ni Mari Bitsi. Anyat ko lang bakit? Sino tin-ospital? Ni Mari Bitsi, lakay. Kaano? Kasano anaan mo man ospital? Nag-post nga raw di Facebook. Kita man tipos nga bagbagam. Aday tan eh. Naka-dextrose, Mike. Ay nawaw. Imakan dextrose lang matdayta. Ang basa ti caption na lakay. Ang mga nupod numod to na ospital da Bitsi. Itiyan niya aga po. Ay kuday ti amon ta alakay. Na, aglisi ka man, charge ko ti cellphone ko. Awagak ni Mari Bitsi intong madamdama. Sapay saan pa'y ang nakabayad. Kahit nakisarita ka kaday kadapidol, na ipalawag mo kaday ti maipapan iti utang nga ibagbagada. Nalpasan, nanang. Anya nga iti imbagada. Nagkamalida ka no, nanang. Ay ka nasaya mo nga raw no kasta. Nay, sino day tao mauawag? Naglukon. Umawag pa'y laang mat dito a Viola. Oy, Bitsay, apaya di mo sungbatan. Sino day tao mauawag kunak? Ay, kuha nanang. Ni Manong Jaco. Rumarak pa'y. Nakapsot ti signal diti unag, nanang. Hello. Alamare, asino ti na ospital? Nakitak ti impulse mo nga ima kung dextrose. Ay, siyak, Mare. Apay ka day. Ay sus, apayan Mare? Kimaro manan ti an-an nayak, Mare. Ay, lukas ta. At gayam sakit mo, Mare? Adda nga rod, Mare. Iso apasinsyakan Diyak pa'y mabayadan ti utang ko. Ala, kano pa yan na ospital ka, Mare? Ganaan niya nga ospital, tinaka-i-confine nam. Ni, paumayan ti doktor, Mare. Agsarita tantulaangan no makarwarak. Saan nga min amabalin nga agsilpunak di ospital? Bye! Sino di ka sarsarita ti anak ta, Isabel? Ni Jaco kano. Apay nga raw nakas dyan ti reaksyon na. Nangag mo ka dyan ti boses ni Jakaw. Saan lakay? Imadayo mo nga minadagos itay. Sa bali ti madlaw ko ti anak ta, bakit? Oray siyak lakay. Kasla ada ilimlimod na. Laskay na paliiwan ta ni Bitsay. Uwan lakay. Amangan ko na, nadamanan dakas nga aramidin na. Anya tinluto yu ama si Dana nang? Adobo amanok, taisulaang mo ti adda. Mga anak man nga rod. Sakbay amangan ka. Adamang kayat ko asaludsudin kin ka anak ko. Anya day jay, nanang? Manumot narumuar ka. Wan ata madikot nga rod tiriknak, nanang. Anya? Ay, wan gayam. No ada timang sapul kanyak, ibagayulatan nga adda idi ospital. Ay nawaw. Pay apagulbo dun da kami pay laeng kandidatang mau, Awanan ti adu asaludsud, nanang. Basta aramidin nyo kintatang no anya ti imbaga. Naimbaga bigat mo, Viola. Lumabasak pay.
Ay, naimbag nga aldaw yumat, Auntie Isabel. Ay, adaman masaludsod ko, Auntie. Anya day tanak ko. San ka di pa ya rimwar ni Mari Betsy? Rimwar? Wine? Na ospital san ka di? Ay nawaw. Kano day jay agpupupok mo ti araramidod na ijay balay. Anya? Asino mo't nga iti nakadamagan yaw na ospital ni Bitsay. Ada nga mintiin post na iti Facebook na, Auntie. Kan in-confirm na mo't iti mawagak. Sinaludsod na pa'y ati utang na. Ay saus, inulbudan na kalaang dayjay atao na ko. Na ospital mo asasawad naman. Anya? Kunaktupay, at day limlimod dayjay atao. Isumulagaya makas day timbaga na iday. Ilibak na pa'y laang nga minti utang na. Ay, kinapudno na, Auntie. Ur-urayan mikin nila kay kutibayad na. Ay, agararamid day jaya tao. Ano kaya mo na kang umay kay jay balay intun bigat ti agsapa? Wine, di ka madanagan. Saan ko nga ipakpakaam mo kung ni Bitsay nga umay ka? Tapno masurpresa ti lokaw. Nakaulbod day jay a Bitsy. Ay nawaw. Apay ka di bakit? Kidama, sana mo't gayam a picture tila dawan nga inpos na. Ti ima nga inpos na kat ima ni ising at tagalaod idi na ospital. Anya? Wine, dinalaang kayat ti masingir. So akasta, agulbudon na ospital. Uray saan mo't gayam mapudno. Ay, dilagbutang. Inton kuan pudnon ang ospital. Ay naapula kay, dagita pa'y laeng nga utangera, ti kunam, ahay, naturod dagita nga agulbod, tapno laeng malisyan dati utang da. Talaga nga ulbod, day ta, puto mo, kulas. Apay, bakit? Pudnaw, nga dati utang na kan ni Viola, inlibak na lang ka data. Tijak pa yan mo, nagpush gaya may ti Facebook na ospital ka naw. Amo na adita amo tag-Facebook, iso akasta. Mangibabain mo't na ita babae. Okay, anya nga itimbagam ka ni Viola. Imbagak nga umay dito'y balay intun bigat. Ang hindi mo ibagbagakan ni Bitsay ti maipapaniti day taaba naglakay. Takitak man doan niya't reaksyon ti lukaw. Ay, sigurado amakla at dahil jay, bakit? Husto ki dia, dayta kinaulbud ti pakaisag makad na kunak manay. Naimbag abigat mo, Mari Bitsay. Mari Viola? Kunak lakit din no na ospital ka. Adda ka laang mo gayam dito'y balayaw. Nalaing ka mga agulbud Ay, kwa, Mare. Agasam nga iday tamaray. Ibagam masakit ka, tapno laang di ka masinger. Ala, apay, di ka mabutang, no talagang agsakit ka, ma-ospital ka, Mare. Kundi pus ka pa'y kanumot, iti dextrose. Tagayam, tinakaw mo laang aladawan ti sabali at tao. At to'y ti bayad ti utang ko, Mare. Adamo laangan di ta ti 200 pesos nga interes. Nay, kurang mo da ito nyawa mo, Mare. Ay kwa, kagudwa pa'y laang ti kabaulak a bayadan ita. Di ka madanagan, Mare. Bayadak to adagos ti kagudwa anabate. No apay pa'y laang a pinaumayo day di abyola dito'y balay nanang. Tag singir ka no nga raw. Awan lat ibaga day tao no di agsingir. Di mo guraan ni kumarem. Tasika, ti ayan, ti parikaw. Kasano day tan? Sapay nagchat ti pudno amakin kukwa iti ladawan nga inpus ko. Sigurado nga indanon day di aviola. Awanan, siyak tumanon ti pagsasaritaan dagiti maritis dito'y lugar tayo. Siyak tumanon ti katawaan da. Awanan ti maramidam. Anusam Anya ngay piman ko inarabid mo, Mike. Ninanang mo? No siyak ti sika, ikatumunday ta kinaulbod mo, Bitsay.
Nalakaayamot. Ikatamon day ta kinaulbod mo, no di mo kaya ti may sagmak. Di mo urayan, mas grabe pa iti mapasamakin ka. Sakbay ngagnakam ka. Ay nawaw! Di ka agulbud iti padam a tao. Tanu maduktalan dati kalukwam, si kantumatlaeng tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino ti mangsukon ken ka, Jenny? Asino kumapay, friend? Tinubyok manen Wow, talaga aswit tinobyong ken ka, friend. Kanayon nakasukunan dito'y pagtrab-trabawan ta. Sigurado, isunto pa iti mangitulod ken ka dito'y intun pikat. Sigurado daytan, friend. Ay, umapalaksan, friend. Ay nawaw, aklunam nga minan ti agdat-daton ken ka tapno addan tumet ti umay mangsukon ken ka dito'y pagtrab-trabawan ta, Tina. Saan kumot nga rod a type day a brand? Tinubyok ti nagchat, friend. Ha? Adda ka nun iji parking lot. Umuna ako. Ay, nawaw. Agan anad ka, friend, ha? Sana all latan. Niki kumanan madyan ang itulod ken ka dito'y balay. Kat isumot akanayon, nanang. Talaga aswit ken ka. Gimatang pay nga rod iti pizza para kano kada kayo kinitatang. Ay pinastrik mo kumapay ta nagkapi tayo anak ko. Agdardaras met nanang. At dapay tinapatag-alakad na. Day talaang agpayso. Ay wun gayam. Nakagatang kayo kade iti isuot yawn inton kalay sayaw. Awan pay nga rod nanang. At kita kami pay laang inton Sabado. Pilyin yaw tay friendly budget ako nada. Tapno saan kayo ang magastusan. Tinabatag kat adda may suot yaw. Nanang. Di mi matla ang kayat ti umutang para iti kalay sami. Tanarigat ti agbayad nukwa, nanang. Uy, Jenny, matuloy ka mo ti outing tayo nga kakatrabahuan inton Sabado. Sa anak pa'y amapan, friend? Ay, nawaw! Apay ngay! Adda na patag-alakad mi kinikiko. Agdate kayo, mat. Saan? Agkita kami iti isuot mi inton kalay sami. Awan pa'y ngamin nagatang mi. Ay, wan! Inton sumaruno na bulan ti kalay sayo, aya. Wan nga rod, friend. Nagpardas ti panaglabas ti aldaw. Kasta talaga, friend. Ay, nawaw. Simang patgaya man ni boss. Ay, wan ngagpaiso. Ituloy tanter aramidin ta. Amangan numakita data ti boss nga agis istorya ditoy. Kisayan na paikit din ti sweldo ta. Ay, narigatan, friend. Asino jay imawag ken ka, anak ko? Ni Kiko, nanang. Apay ka now. Sukunan nak dito'y balay inton alas 9. Apay, awang ka diti trabaho mita? Awan, Sabado ita. Ay, wun anya. Nalipatak mutan.
Apay nga raw, di kay masapa. Aglaba akpay ngamin, naurnong man ang timurang ko. Awagam ni Kiko, ibaga masapsapaan na ti umay. Siya kaunti mangilaba kadagiti murang mau. Sigurado kayo, nanang? Okay lang kada kayo? Wen, okay lang anak ko. Para makidi iti kasaryo ti lakad yaw. Nasken nga kita kayo iti isuot yaw. Taintun umay abulan ng dayjay. Ni Jenny ngay antipaseng? Dayta, madama nga agsagsagana. Agtugaw ka pailaang atag kapi ka. Pangururayam ken kwa na nakaw. Inton namin sara namte. Kalkalpas ko lang nga nagkape. Aya, sige ay. Ne, ay nawaw. Apay akas tati panang kita yung kanya kantay. Ay. Awan, maragsakan na klahunay, Kiko. Ha? Saan kaya mawatan namte? Ta sweet kalaunay iti anak ko. Aga sumantay naldaw asukunem dito'y balay. Kan itulod mo iti pagtrab-trabahuan na. Inton kan yawid mo manin dito'y balay. Kasta talaga ante. Delikado ba't ngamin ti panahon ita? Ang mga non niya paikit di ti mapasamak ken ko na no saan ko nga ramiden da ita. Alawin. Kasta ti manugang akayat ka. Anya nga minun ti bagam kanyak, friend? Awan ka di ti aramidem inton bigat ti malam, Tina? Ay, jak pa'y sigurado, friend. Apay ka di? Umay kantuman ije balay, tapno ada pagpasuruan mi. Amuket, nalaing kang ag-design ti stage. Ay, wow! Day talaga yan, friend. Kunaklakit din noan niya. Sapay awan kwartak nga ipahutang ko no bilang lang. Sa anak nga umutang, friend. Agpatulong aklaeng. Amok analaing ka no disenyo ti saritaan, friend. Ay, wow! Siyempre, mo't friend. Isulaang mo't day tati amok ang maitulong ko iti kasarmukat. Agyaman aklaunay, friend. Adun ti na itultulong mo kanyak. Bayam, no sika ti mga sawa, bumawi ak tumatken ka. Sika, kit dimot, friend. Mabayag pa'y daytan niya. Awan to pa'y tinubyok, asawan to kit din. Anya ngayon ti plano yaw, Kikaw, Jenny. Agnayad kami ni tibasit akalapaw ko na nang. Apay, di yu kaya ti agnaid ijay balay. May mayat matlaang no iti balay ni Kiko ti pagnaadan mi nanang. Tapno masursuro mi ti tumakder iti bukod mi asaka. Narigat mat ngamin no kanayon amang namnama kami kada kayo kinitatang. Ay, sabagay mo kidi Isunalaang ta mga numaikawa kami kanitatang yaw. Open mat ti balay na nang. No nawaya kayo, di umay kayong to agpasyar. Welcome kayo ijahan na nang. Pasensyakan, Jenny, bakit? Simple lang ti kalapaw ko. Okay laeng. Tinapatag kat ada pagrugyan ta. Agyaman naklaunay ta maawatan nak. Pag tinulungan tanto ti agurnong, iti kasta kat mapadakkel ta ti balay ta. Uy, bakit? Wen gayam, anya ti kayat mo asidaan ta isot ilutok. Sika ano niya ti kayat mo? Isungarod asal salud-suden kalakay. Narigat mat ano basta agluto aklatan. Amangan kunak nung di mo magustuhan ti iluto. Okay lang, oran niya. Awan mat kat ti allergic. Kanak amin. Sinigang at tilapia tangarudan Ay, una. Okay lang. Ala, sika pala ti makamong agluto ha. Tarugyak mo ti aglaba. Ay, nawaw. Anya ti parikot mo, pasing bakit, di ka matagtagarin ita. Mailiwa kaun iti anak talakay. Unay kan bakit, asidaglang ti pagnanay danda. No kaili mo ni Jenny, di mapan mo idasarong karan ni balay da. Kano'y jay nga raw tinagapwa kitay. Madlagayam. Nga mawan nga raw ti tao.
Nakakanda daw ti balayda. Ay, wag, Martes ita. Sigurado nagtrabaho na gijay. Ay, katinton malamlaangan Na, si kamo gayam day ta Ginny anak ko. Nakita yu ka diti asawak, nanang? Ay, di ka mo anak ko. Apay, awan ijay balayo aya. Ay nawaw, agsalud-sudak ka din no adda ijay balay, nanang. Ay, di ka agungot anak ko. Dagiti ubing la ang tinasangpatak ijay balay itay, nanang. Amangan kunak no napan manan nakiininom da ijay akiko. Ay ka ipadas mo ati mapan ijay store. Amangan no ijay magtinagiinuman da. Wa, nanang, inakon. Ay, mabit lang anak ko. Apay ka de? Anwam nga ita dos purdaws nga awip mo. Armas ko, nanang. Dita kayon, ta sa pulak tinalay nga asawa. Sa dino ka daw, papanan ti anak ta, paseng. Damot igam na ados purdaws. An-anwo na day jay? Sapsapulun na ni Kikaw, lakay. Ay, wag, nalabasak ni Kiko ijay store itay. Anya ti aramidon da ijay. Anya kumapay. Arak manen at isang sangwunda. Ay, nawaw. Naglukon da ita Kikaw. Mamartang mo gayam. Ita pa'y adadakulan dagiti anak da sa gasta. Naitang araw bakay. Sweet mag, idinobya na pala ang ti anak ta. Uray idi kaas-asawa da, kunam lakay. Tulungan na ti anak ta nga aglaba. Ang ita ay nawaw, jak amaud. Kasla na puyat kamot, Jenny. Wan nga rod, friend. Ay nawaw, pinuyat da kan samot nila kay mo. Ay, wan, maray. Literal a pinuyat nak ti loko. Siyak nga tamot, mare. Kaano mo't nga ta mapadasak ti kasta. Unay kan, friend. Kaya't mo ti mapuyat amang sapsapol iti manginom nga asawa. Ha? Anyat kahit mo asawan, friend? Sa bali tinangawat mo iti imbagak, friend. Napuyatak ta sinapsapol ko ni Kiko. Nabartak manan nga inyawid ko iti balay mi iti rabi. Syakit din ti mabanbanog ang mapanmang suksukon kun kwa na ijay inuman. Naimbag kumaan o sukunan nak dito pagtrab-trabahuan ta, saan mo nga road? Na, apay ngay friend. No kat sikat ikanayon asukunan na, ita, baliktad nga roden friend. Sikamat tan ti mang sukon kan kwa na ijay inuman. Dayta nga road ti pagpungpung tutak friend. Uray aglabakan agluto, di na pa yun maaramid. Naimbag ko ta adadagiti anak mi ama ibaon ko. Sweet la ang dayjay akiko ididamo. Nangilim mga ninanang mo iti susi ti motor, Gwen anak ka. Jack mo dati. Naglaingan na dyan, Jenny. Sa tinungamin ti papanamaya dati. Agpapaskan ti kumparik ita kat imbitado ak. No siyak ti sika, di kan mapanda, di. Ay nawaw, apay kay dinasaan. Sayang mo't na dyan, ano sana ka mapan? Sigurado ang mapartag kayo manin itjay. Parigatin nyo manin ni mami amang sukon kada kayo. Asino nga min tinangibaga sukuran nak? Isulang mo timang bambanong iti bagbagi na. Sa dino man ang tinapanan tinalaing nga amayo, Gwen, anak ko. Napan iti ayan ti kumpari na anak papasken, mami. Inlamang ko lang arudan ti susi ti motor. Napanlata. Nagna, mami. Talaga anatangkan ti ulo day tang amayo. Aramidin na ti amin para iti arak. Ay na. Irwar mo man ti dos dita. Talaga pagpungpung tutanak da di atao An-anwan nyo ti dos, mami? Awanan ti adwa sa ludsod, Gwen. Basta irwar mo. Ibabam ta dos bakit? Amano? Talagang agdisuday ti ados king ka. Agawin na karudan bakit? Saan ka dingain bagak king ka nga oston ti arak? Naya pa nakarun mo ti kumpare bakit? Saan asyak ti pagpungpung tutom na
Nauma akon amang suksukon kang kaidya inuman. Imbis asyak ti sukunam, saan mat tasikamat ti masuksukon? Ay nawaw. Sino na kami na yatin ng iba ka nga may nagsukulan, ha? Ay na, sumungbat pa'y lang ngamin. Panawan ka na talaga. Makauma ka. Makaamo ka matan nga gawin. Alright lang, dyan iba ka. Nasip nga, dak makita di dalang ka. Nangamong ka matan dita, makauma ka. Anyat aramidin nyo dito'y kadagito'y ubeng, di ni anak ko. Sapay rabi ay. Dito'y kami nga agnaad nanang. Ay nawaw. Habay ngay anak ko. Nauma akon amang suksukon iti asawa. Kanayon laangan nga iti inuman ti ayan na. Di na pa yan amo ti tumulong mo. Amo ka din ikikaw, apimanaw kayo kadagiti ubeng. Maamuan nanto no sumangpat iti balay nanang. Ay nawaw. Sa dino ay ati ayan na ita. Pinanawak iti dalan. Anya? Ay anak ko sapay rabi ay nasip nga Nangamong matad ang agawid. Sigurado ang mabayagan day jay tawan silaw na. Mangilawlawan day ta lalaki. Sweet nga agpayso ngam ididamo lang mo. Anyat masapul mo, kikaw. Pang-aasim at agawid tayo na ibalay, bakit? Diyak kaya't yagbiag agmay-may sa. Di mo pa'y kayat day jay, maaramid mo ti amin akayat mo. Kailiw kayon kadagiti anak ta, bakit? Pinanunot mo kumaday taasak bay ang nagaramid kay ti kalukwan. Masyan kakadikan niyak, ikarik, agbalbaliw akong, sardeng akong ti arak. Panunutak pa'y anaimbag. Ay, anya nga tati aramidak nanang. Pakawanak nga tati asawak. Anak ko, saan mo't adakes? No, ikam ni kikaw iti may sapay agundaway. Ta sigunken ka, kaedi na kamuki di dangdangran ti asawam. Saan matkit di nanang? Saan nga agkabil ti asawak? Tijak laang kayat kat tinalabas apa nagbarbartak na. Ay ka, agsarita kayo ay tinalapat, anak ko. Ibagam dagiti saan mo akayat ken kuana. Tano para kanyak nga inayo, ke maala pay laeng daytay tinasaya at asaritaan, anak ko. Wan nanang, kasaritak tumanan ni Kiko sakbay nga agawid kami ije balay. Masapol asiguradwak atong palen na dagitiin karina. Agyaman ak tayo manugot kayo nga agawid ka rin itubing, bakit? Tinagsaritaan taan ay. Uwan, bakit? Di ka di madanagan. Agtong palak iti saritaan. Siguradwam laang, maminsan pa'y nga aramidem di kasjay. Di mo namnamaan apakawanang ka. Uwan, bakit? Tulungan kan. Kan makipurdiya akmanan tapno adagastusan tayo. Kasta ah. Uwan gayam, irwar mo na iti malabaan, tas siya kong ti aglaba. Awan ti trabahok ita. Aginanakamot siyak pa'y la ang taglaba ita, tawan pa'y mo't makipurdiyaak. Mabit lang nga rod, tairwar ko. Agraman ulos tayo, pakilabam. Uwan, bakit? Ariglado. Ay, nawaw! No pamilyado kan atao, rumbang nalaang nga aramidam ti responsibilidad mo. Iti kasta, awan ti agbalin aparikot iti nagbaetan yo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite.
awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Si kakaday ti nang kisay iti kwarta nga iduldulin ka o salya bakit? Ay nawaw, saan ba itlakay? No saan na si ka? Asino nga raw? Bilang man na yung pagalakay. Ang mga nagkamali ka lang, mate. Inulit-ulit ko binilang. Ngam talaga ako rang iti 2,000. Ay nawaw, amangan kiidino. Sa dino kayan na jadig na. Ay, remwarda iti gayim na lakay. Agsapul da ka na iti pagtrabahuan da iti sintro. Sigurado nga sumanan tinang kisay iti kwartang ay dundulin ka. Talaga na dya babay. Awan manak nakam na. Ay. Agkalma ka lang kaday lakay. Kasalaw kat parikot mo ti ipapaay ti anak ta. No di na pala baliwan ti kas na nga aramid na. Ang mga no day tantaw ti pakaisagmakan na kunak manay. Napasensyakan abeshi. Naladawak iti oras ang nagsaritaan ta. May sa oras ko lang ang naguray dito'y paradaan, bes. Nakabaybayag kamot unay ngamin. Pasensyakan Nagdiskarti akpay ngamin iti pagpletek, iso naladawak. Kasano no agtudo itong malam? Sapay trabaho kun boarding house mo ti birukin ta. Ay, sorry talaga. Amukon. Ilibri ka iti plitem, tapno saan anapudot ti ulong kanyak. Saanan? Ay nawaw, ado ti kwartak ita. Kabailak abayadan ti plitem. Agraman meriendata, siya kun ti makaamo. Nangalaami ti kwartam. Basta adda Isumot day ti bagbaga ni Ma'am Aimee amakin kukwa iti daytoy abar. Ay nawaw. Kasla nakabutbutong matilangan na si ka. Shh! Di mo pigsaan ti saom. Kasanulaangan numanggag na ka. Saan ta maawat iti applyan ta trabaho no kasta. Na kayo ka ti bagbagan ni Manang Aimee nga apply di ti barko. When sir? Anya ti applyan nyo ngay? No siyak. Kahera ti kayat ko sir. No siyak mo't sir. Cashier mo't ti kayat ko. Mapagtalkan kayo kadimat lang. Yes sir. When sir? Alam nyo ito'y listaan ti requirements. No makumpleto nyo data, kanawa nagbali na parikot, mangrugi kayon. Pumanaw ngamin tindwa akaherak inton o may alawas. Agyaman kami umay sir. Nasaya at magta nagawid kan si kadig na. Ay nawaw. Kasangsangpot ko laang ang kastamot ng titono ti busis yo. Apay ka di ayatatang. Nagusaram beti kwarta kinupit mau. Kwarta? Awan mat ti amok di tatatang. Saan manasak tulol budam? Talo tayo lang diti balay. Kat sika lang mati mahilig ng kupay. Basol ko man adagusan. Nabanbanugak ang nagsapol iti pagtrabahwak. Ngam kastapay laang mat ti ipasungad yo. Ay nawaw. Asino ko ba sa bali ang mangala? Si kalang ba ti kasta ti aramid na iti dati abalay? Bimalbalasangan ka kasta. Inton sumaruno ngamen, ilamang yu anasaya at takwar tayo. Tapno saan asyak ti papabasulan yo. Nalaing kauray ng aglibak. Di kay madanagan. Ta iti kabiitan apanawan, pumanawak matlaangan iti daytoy abalay. Agtrabaho kamin kini Mayra iti may sa abar iti sentro. Anya ti kunam waldo lakay. Agtrabaho ni dignay ti may sa abar iti sentro. Isumat timbaga na itay. Ay nawaw, barpay mo lang mag. Naimbag kumaano adama mo na itay. Ni Mayra agayem na ti kadwana bakit. Kahit, insubli na ka ti kwarta makinupit na. Di mat nga ron agput na. Ilibak na ba? Ay naapaw. Kasta ti ugali na. Kagtrabaho pa'y laang mo ija sintro. Daita nga raod. Ang mga no aramidin na ija, ti kasi ti aramidin na diti balay. Kasarita man ti anak ta.
Bimalbalasangan ako pitan. Ay, wala kay. Kapilitan na kasaritak maday. Ay, nakababain mo ano kupitan na tipos na ijay. No kastaman ti aramidan na ay. San lang na bagina ti ibabain na agraman pamilya tayaw. Maibabain mo tay. No kasta ti aramidan na. Agtrabaho ka magaya man, dig na anak ko. Wo, nanang, di yumanan kontraan ti desisyon ko. Saan mo kiday? Nasaya at mo't no kasta. Dalag, ti kayat ko nga ibagakin ka. No ti kwarta ni tatang ama pukpukaw ti ibagayo, awan ti amok dita. Salud-sudon nyo ni tatang amangan mo't no nalipatan na naigastos na gaya man. Saan na nasayaat nga aramid ti agkupay, anak ko? Nang runa, kabalasag ka. Day tamanan ti ibagbagak? Noan niya ti aramidem dito'y balay. Di mo ko ba naramidem ni Jairuar, anak ko? Laglagi pam. Saan nga amin na tao man nakaawat akas kada kami kun ni tatang mo? Amok ti aramidak, nanang. Di nak isuro. Masa, Paul, mapalagipan ka. Tanudad duma ka malipatan ba? Nariga, ti may sagma ka nakaw. Ay nawon, nangag ko daytan. Ulit-ulitan nyo mo't. Makauma. Nagsakitan tilapayag ko ang makangkangag it ibagbagayo. Kastoy magayam ti boarding house ta, Mayra. Apay, ada ka di parikot? Awan tinalawlawa. Ada ngam nangin-ngina mo't ti abang na. Ay nawaw. Ay, anusan tapay laeng dito'y tinapatag, makatipid ta. Sana bale, tadudo at laeng mo't. Anya pa'y nga rod ngay. Aywan gayam, may sa laeng ti silid ta. Awan ko mati mangal-ala iti saan na ako kuwawan. Ay nawaw. Anyat pa nagkunam kanyak. Agtatakaw. Unay kan, Mayra. Kasla saan tamot nga agayim no kastalaan. Saan mo dun apanawan ni Mayra ti koleksyon mi? Ay nawaw. Nasken a makapanunot ak iti wagas. Tapno makakupitak. Digna, awan ka di ti aramidem? Sapay saksasangaripo ti kwarta ni Pus. Sigurado adi na madlaw no kisayak ta adumot dahi chay. Oy, digna! Ha? Okay ka lang ka di? Kasla nagunog mo ti pampanunutam. Ay, kwa. Pasensya kan Adala ang naunag apang panunutok. Ay, okay lang. Ay, si kaman pa'y ti makaam mo dito eh. Bantayan pa'y laang ti koleksyon. Tainak pa'y man iti CR. Sige, mapankan. Siya akong ti makaam mo dito eh. Pimanawan ti gayim ko. Mayat ti taymeng. Igagarak nga itinag ti nakaikargaan ti kwarta. Intun kuhan, pidutek. Ilamong ko iti sapatos ko ti daduma. Tapno saan ang maala iti CCTV ni sir. Maysa, dua, talo. Talo ribong magayam. Dakkel matanda ito No kasto nga inal daw, ay, makaurnungak adagos. Tigna, nangalamit iti dakot ha? Ay nawaw, adda ka magayam man, Mayra. Nagpartakkan nagdigos. Sa anak pa'y anak kadigos. Pilamot ngamin ije banyo. Kat anusam ti makipila Di mo pa'y mo't sinumbatan ti saludsod ko. Nangalamit ti kwarta bilbilangem. Kat kwartak alangan mo't kwartam. Di ko nam kanyak, naibuson ti paket manim. Saan tayo pa'y mo't na nagsweldo? Awanan ti adu asaludsod. Ikan ka iti 500 tapno di mo mat ko na. Anya? Anya ti imbagadakin ka aya? Tibilin ti may sa katrabawan ta. Kat mapanta dito ayan ni sir. Di na imbagano, apay? Ay nawaw, apay kasla madanagan ka. Ni, agkalkaling itan ka pa yan. Ni sarlaang matday jay. Saan Anya ko matipagdanagak ngay. Anda kayo magkaya man. Sumarag kayo Pinaayabanda kami kanumot, sir.
Apay ka di. Itan ko ti sweldo yo iti dualawas. Ay, kunaklakit din no amunan. Na ito iti paraken ka, Mayra. Agyaman ako, nay, sir. Na ito man ti paraken ka, Digna. Agyaman naklaunay, sir. Ala, saysayatan nyo ti trabaho yo. Tapno dakkel tumanan ti sales tayo. When, sir? Agsarita taman pa Mayra. Maipapanitian niya, sir. Sigurado kayo kadi. Ala ito lang ti sales yo ita alawas. When, sir? Nay, apay. Kahit itid ko lang ti sweldo hindi napalabas alawas. Ngam dakkel matan ti bimaban ti sales tayo. Ay, diyak ka mo, sir. Amangan met, kupitan na kon. Ay, nawaw. Saan na, sir? Sa anak mo't ngagtaktakaw? Diyan ka duwam ngay. Diyak ka mo, sir. Diyak pa'y nakita, kinupitan na kayo. Sigurado ka kadi iti magbagam? I-review ti CCTV. Okay lang, sir. Uray i-review yo ti CCTV. Awan pagdanagak. Tawan mo ti basol ko, sir. Anya ti imbaga ni Busken ka, Mayra? Mas daaw nga, Rod. Apay ka no, aday jay laang ti koleksyon ta. Anya? Ti kunana pa'y itay kat i-review na ka no ti CCTV. Ay nawaw, imbaga na day ta? Wen, no siya, naturudak mo't anang ibaga awen. Siyempre, confident da tao. Tawan mo't ti aramid ko adakes. Confident ko nam Kat, sumot laong Anya pa'y tidak do mga imbaga ni sir? Dadya lang mo't. Asino ti butbut ngun na. Ar-aramidok mo't anasaya at ti trabahok ditoy. Ay, nawaw. No kasta nga rod. Nasken a pumanaw akon iti daytoy a lugar. Sakbay ang maamuan ni sir ti kalukwak. Oy, Digna. Napaulay magkamot. Ay, kwa. Adala ang tinalagip ko. Ay, nawaw. Anya to rasan, Digna. Agreeing ka ditan tama nga no makaungot ni sir no maladaw ta. Sapay agalas 4 niti malam. Tibilin na kat alas 5 nga at data ijay. Sa anak pa'y asumurak ita. Ne, apay ngay? Ay, maditirik nak, Mayra. Kaslaag sakitak matan. Ala, santa mo't anatugduan idi kalman. Diyak nga rod amo. Naurnungsan ang bannog. Si kapay laang man di makaamo nga agpalawag kini sir. Ala, kahit anya nga iti bagak. Ibagam ama sakitak. Sumrekak tulat tano maimbaga na. Sa dinutayan ni Miss Kupitan. Miss Kupitan? Sino day jay, sir? Ti balasa nga kadwama. Ala, saan na Kupitan ti apelyedo ni Digna, Sir James? Kupitan kunak. Takinupik naman ti daduma selsyo. Anya? Tunggalawan ka kat iranan na ti agibulsa. Tingkunan na siguro kat saan na makita iti CCTV. Malas na lang. Tatalo ti CCTV iti counter. Di na may lamang ti kalukan na. Ay, kwa sir. Ay, awan amok dita Ken sana sumrek ni Digna ita sir. Tamad madi ka no tirik nana. Anya? No, kaya't yung makasarita ti gayem ko. Mapan kailangan iti pag-abangan minton bigat. Mapan kayo iti agsapa, sir. Nanang! Nanang! Mabitlay! Ay, Digna, anak ka. Ay, nanang. Nagawidak ta si maduta kon nga agtrabaho. Anya? Naimbaglaangan ata ada tinagbiyahe oray rabi Iunay kan. Mabalin mo ngayon ton bigat nga gawid ka. Agbibiyahe ka ka mo marabi ay. Wanaw. Ada kalukwan ngay naramid mo ijay. Isuha na lagip mo, tinagawid, Awan, ni nanang mo't. Pastor kanak man kiti. Naglamot di tirwan. Ay nawaw. Apay anang biyahe na taatao kahit rabiin bakat. Dahita nga rod ka itlagay. Amangan mat no ada kalukwan ngay naramid na ijay.
Sapay la kumaatawan. Sapay awan kontakta iti gayem na. Ikararag talata nga awan ti inaramid na adakay. Kabayatan ti panagtrabaho na ijay. Kita tilangan na kasla adda pagdandanagan na. Ay. Kasaritam tulangan inton agsapa lakay. Adda lang maamwak daakos na itadig na kanya. Agkalma ka lang lakay. Mga nagkaromantian na yung dita. Ay nawaw. Awan mo tindag iti gamit ni Digna dito'y pag-abangan mi, sir. Nukasta, pimanaw tingay mo. Wen, sir. Nalaing na niya babaya. Intarayan na kit din ti kalukuan na. Wala, pasensya kayon, sir. May salang ti lugar yo. Saan ka di? Wen, sir. Nukasta nga ron, isurong kanyak ti palayda. Sigurado ang nagawid na dyan. Sigurado kayo kadi, sir? Wan, sa anak ngagsardeng aging asumbatan na ti baso na. Kat no di mo kayat ti may raman iti kalukwan ti gayem mo. Tulungan nak, isurom ti ayan na. Dito'y lagayam ti ayan mo, Digna. Kapitan? Sir? Mayra? Di ko nam siguro kat may tarayam ti basol mo. Diyak kaya ti maibalod, sir. Masyam kayo kumakanyak. Pasensyakan. Ngamawan ka asik iti tao akas tati galad na. Inutak abayadan ti kinupit ko akwartayo, sir. Awanan maramidam tayo di manda ka. Isungaro da kadwag ni Kapitan. Agasam na ita. 25 mon ngam kastapay lang tar aramidam. Di kalamas yan kanag iti dadakal mo. Pasensya kan, friend. Traidor ka? Diyak kaya ti mairaman, Digna. Inaramid ko lang noan niya ti maiparbeng. Kasanon no maibaludak, Saan nga min anasaya at tikas diyang inaramid mo, friend? Naimbaglaangan, tada CCTV. No awan, ay amangan no nairamraman akon. Di ka nagpakpakita kanyak. Kagura ka, Mayra. Nanang, tatang, diyak kaya ti maibalod. Dayta tigapuna no apaya kanayon na ka bagbagaan. Di mi kaya may sagmak ka na. Ang anya tinaramid mo. Pamilya tayaw, timbabain mawanakaw. Anyan tulagan, ti panunutan ti sa balitao. Ay nawaw, napatagpaylaan kada kayo ti ibaga ti sabali a tao. Di kagsaw iti kasta. Kanayon ka magbagaan inay. Natangken ti ulam. Inaramid mo lata ti kayat mao. Ay apaw, balasang kan anak ko. Iti kasta gaidad mo, kaambom kumamutang ti hustaw kansan. Tatang, nanang. Numasapaul, amabalod ka, tapno agnakam ka. Ano sam, adakaw? Di ka kabaila na bagbagaan. Tauray da kami adadakil mo ka di mo mo ipangpangag. Ita, ay ka lintugan natin mang korektar iti kamalay nga ramid mo. Ay nawaw! Di ka agbalin anatangken. Ipangag mo dagiti dadakkel mo. Dati pa magbagada ti mangiturongken ka itinasaya at amasakbayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngeg.
Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaammo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kitaam no asino ti lumabas, nanang. Na, ninemya akaaruba tayo may. Asino nga jay kaduan na. Kasla ni Artemio may akalugaran tayo. Isong agpaiso, nanang. Kitaam ani sweet da magmagna. Nagalas akit kitaan. Ay, amangan mo't no at da relasyon dagiti dua. Siguro sayang mo't ni Artemio. Ay, uy nga raw. Sayang ti kinagwapo na. No day taan nimya pa ilang may ti asawaan na. No katawunak laang ni Artemio, nanang. 25 na laang dayta. Ni Nimya, 35 nan samot. Ay dawaw, pagsarsaritaan nyo manain ti karo patayaw. Apay ka di aya, imatalmanan tadila yung agina. Ay, agsarteng ka man no awan na saya at nga ibagam si ka Ronald. Ha? Ay, man nakibiyang ka lakayan. Julia, adaman masaludsod ko kaan ka. Anya te saludsudeng, Flora. Dan sa relasyon da Nemya ken Artemio. Na, saludsudeng pailang mo't madlaw mo't. Ay, malas mo ni Artemio ano kasta. Malas? Kasano mo na ibagam amalas? Sayang ti kinagwapo na. Ay, narigal lang amin ti agsasaukay. Day tala ang ti ibagam. Wine. Kaya kula maamuan ti pudnaw. Tamakit-kita mi ngamin sweet da. Sweet ngamin ni Artemio iti anak ko. Awanan ti makunak, takas la prinsesa meten ni Nimiano kwa. Aya. Kuwan. Adu nga ro ti umapal keng kwa na. Ubing ngamin day tanubyo na. Anya. Anya ti sinaludsod ti kaaruba ken kaitay, nanang. Asino a kaaruba ni Mia anak ko? Ni bakit Flora Day ka day. Sinaludsod na no adda ka no ti relasyon nyo kini Artemio. Ta nakita da aswit kayaw. Anya ko mo ti parikot dita. Kat nobyok mo't ni Artemio, nanang. Diyak man amo kadagita akaruba, anak ko. Adala ang nakita da, gimatul man ti dila da, nanang. Karkarwag tupay, nanang. Inton lumabas kami iti paraangan da. Agpaubaak man kani Artemio. Awan sigurado nga agsakit ti matada. Sapay awan ti agas ti sakit akasta. Confirm, Lucy, adakaw. Ay nawaw, talagang ada ti relasyon da, nanang? Wine! Ay awanan, sayang ti kinagwapo ni Artemio. Naku nampay anak ko. Noan niya mo nga taati nagustuhan na iti karuba tayo. Saan mo napintas day taan ni Mia ka? Amangan mo, no adatiin pa inom ni Nimyakin ko na. Dadana. Uwan niya. Hamangan mo no ada inaramid na. Iso ang nagustuhan ni Artemio. Kasla imposible mo ngamin no makurso na daan ni Artemio tikas kininimya. Itikas jay akinagwapo na? Na. Uwan ngagpaisawan niya. Wan! Ada siguro nagpatulungan na dita. Ay nawaw, kas lamang asar dagita at
tao. Anya manag ti pagpupudutan ti ulam, Flora, baka... Ha? Makapaasar mo dagita akaro ba? Kita naka-holding hands damanay na magmag na. Apay, umapal ka. Ibagam ano kayat mo nga ag-holding stamag. Ha? Saray! Damag ko kaada ti relasyon dagita lakay. Di ka mas daaw. Ay, dawaw. Mas daaw. Anya kumangay ti pakas daawa. Di ka mas daaw no adnya tinagustuhan ni Artemiaw iti dayjay anemia. Wiyag da dayta. Anya kumatibibiyang kao. Amaw lakay. Tiatap meken ni Lucy nga anak ta. Ket amangan no adda ti impainom ni Nemia pagpaamaw. Di man lang mapampanunot mo ditan. Ay, kasla imposible mo nga main lakay. Nagalas to paya kita ay no kasta nga kuyog da. Pangasim man tagtal na ka, Flora. Na, No nagatal tadilam, kudkudam. San na biyag di pada mataaw di sang kaistoryam. Si kamat gayam ti masabat ko dito'y dalan, Artemio. Ada ka di ibagam, Lucy? Awan mat kiti. Mas daawak laeng no anya tinagustom iti dayjay anemia. Ha? Ay, napintas kan nasingpot ni Nemia. Kan nagagitpay. Sanga pulo atawan tinagbaetan ti edad yo. Apay, di mo kaya tay ububing ngam iti sika. Wenno saan, tay katawenam. Manulang matasanga pulo atawan. Sigurado ka kadi? Di mo kaya tay sexy kan napimpintas ngam ni Nemia? Ni Nemia lang ti kaseksyan kan kapintasan na babae iti imatang ko, Lucy. Anya? Sabali ti ipikto ti agas ken Artemio nanang. ay nawaw. Apay kaday anak ko. Nasabat ko di tadalan itay. Okay, anya nga tinagsaritaan niyo. Sinaludsod ko no di na kaya tay katawanan na. Tay sikse kan napimpintas ngam ni Nemia. Kahit, anya nga tiinsungpat na kin kanakaw. Ni Nemia laang kano ti kasiksyan kan kapipintasan iti imatang nananang. Ay! Ayun na yun, aya. May katawa kayo na. Kano na pimpintas kung sexy ka ngam iti dayjay anemia anak ko. Ano, nanang? Kawain! Ay, tumakder ka. Tagsarming ka anak ko. Saan ang mailibak day takin ka anak ko? Adaman kayat ko amuan? Oh, anya day ta, Lucy? Anya ti impainom mo kin ni Artemio? Anya? Anya ti impainom mo kin ko anak kunak. Amang ano epektive mat iti lalaki a type ko. Ay, nawaw. Kasla, adda kayat mo asawa na. Agsalsalud-sudak lang mat. No adda Tapno ibagakin ka, Lucy. Awan tiin painom ko ken ni Artemio. Saan ko akasapulan dagita? Tapno ayaten nak tinobyok. No di ka kat agraraman Naa? Siya pa'y di agraraman nita? Agraraman ka makaasawa iti ubingam iti sika? Lucy, saan akin na agraraman ti kasjay? Dayjay ti kunada agasat. Oh, apay ka di na pudot ti daram kanyak. Wenno, kursunada mo't ni Artemio anobyok, iso akasta ka. Agpudno ka man si Kalusay. Ay nawaw, anya ti ipudnok tatang? Kursunadam ka ni dayjing Artemiaw. Ni tatang mat. Anya akursunada alawlawatan nyo dita? Apay nga raw na pagpupudutan yung aginan ni Nemia. Saan akas kini Artemio ti type ko anya? Anya nga rin ti motibo yung itiinam. Iti kasta nga aramidon yaw. Ibagbagami laang mat ati opinyon mi tatang. Nagalas ngamin akit kitaan no kasta nga agkuykuyog da. No di kat agraraman day ta anemia
Dahita nga ugali yung agina tinagalas. Ay nawaw. Kaya't kung nga'y kalaysan ni Nemya, Auntie Julia. Anyat ko nam, Artemio. Kaya't kung agkalaysa kami iti anak yo, Auntie. Sapay lang ko mata umanugot kayo. Ay nawaw, agpanunot ka pa'y anaimbag na kong. Sigurado akong kanina niya, Auntie. Pagpanunutam iti maminribaw, tanarigat ti agbabawi iti udi na. Ninemya talaga ti kayat ko, Auntie. Ay ada kang kadayta da kayo kinimya ti agsarita. No maipapan iti dayta abanag, da kayo ti agdesisyon, jak kayat ti makibiyang, nang runa pa'y kat adda kayong meten iti husto nga edad. Agyaman ako na yan, Auntie. Ti kanyak laeng kat agpanunot kayo ang naimbag, sakbay nga agdesisyon kayo. Kaya't kung agkalaysatan nimya. Anya? Ipanagnag ko apod no ti marikriknak apanagayat parakin ka. Ay nawaw. Amangan no, adaman nun ti maibaga dagiti nagatul ti dila na dita. Anya ko matibibiyang langay. Ibagadan tumanen, nga dati impainom ko ken kanikwa. Di mon panunutin ti bagada. Apal dalang na ita. Hanggang sigurado ka kadikan niya, Artemio. Amangan mo't no agbabawi kanto. Ay nawaw, sigurado akon kin ka. Ibagak ka di nga agkalaysatan o sana ka sigurado? Sigurado nga adun tumanen ti sauda. Nukas ti kayat mo mapasamak. Umanugutak. Saan tamutkit di abasol No adda ti maustel iti nalabos at kinaapal na dita. At damot ng kadakwada, na ipalubos da ang maustel da iti nalabos sa kinaapal da. Anum tabuneng mo, Ronald? Tumulong ang mangayaw bakay. Ijay. Agkalay sa kanaw danimya kan Artemio entun umay abulan. Ay nawaw! Asino may tinakadamagam iti dayta? Ni Artemio mismo tinangin baga kanya. Hay, piman mate nga Artemio. Bagay damot piman. Talaga at tirador mate ti ubing dayta anemya. Kontrol mamat ang iwat mau. Nun agatil tadilam, kudkudam, kunak manayin. Sana dahi tan lablep ti karuba ti pakibibiyangam. Ni tatang nanang, sa di naman ang tinapanan na. Tumulong ka na ang mga ayaw. Ijay? Agkasar ka no magaya man danemya kan Artemio. Ay nawaw, pudno nanang? Ayunay kan, pudno Mangayo da nga rudain. Talaga napiksa ti kararag ni Nemya nanang. Uwad nga raw. Ha? Aga sumantakas tao na iti panangipatagjay baroken ko na. Oray sa nga pulo at tawanan ti nagbautan ti idadda. Prayer reveal man, Nemya. Prayer reveal? Anya ti inkararag mo. Apay akas taunay ti panagayat ni Artemio kang ka. Mangrugi ka man ako nakon, Lucy. Ay, kaasi mo ni Artemio. Kasano ko mga agbalin akaasi jay tao? Kat as-asi kaswak mo't anaimbag. Saan ang maibagay ni Artemio ken ka anya? Asino ka kumamot amang ibaga iti kasta kanyak? Kunamlan asino ka mo napintas, Lucy? No, syakti si ka. Nagsapol kalat ako maiti kataunam, tapno saan anagalas akit kitaan. Siyak man nga minun tinakitam kan. Bayam, tainto nagkasar kami, para manan ka iti karne, amangan no day tamot ti agas tinagatul adilam. Didakan! Ha! Manaktak ka laeng. Kasar da Artemio kan Nemya ita. Saan kayo amapan? 5 ababoy kan o ti partyenda. Ay nawaw! Nagadaon! May mayat mo't laang no saan kayo namapan. Nakababain mo't ka nagiti agkasar. Nang runa pa'y kat inuy-uyaw yu iday ti kalabas.
Asinaw tinangibaga saan kami mapan? Mapan kami Ngam, inton madamdama pa'y laang. Nasapa pa'y mag. Anya? Siyempre, karni daytan lakay. Ay nawaw. Ay unay kan lusay. Nakabaybayag ka ba? Mabit laangan daytoy nanang. Ag lipstick laang da tao tapno na pintasak met ije Ay agawa atanay, agalas dusain. Sigurado agiwaras dan itimakan. Alawo na nanang umayon. Ay agawa ko na. Tapno umuna ta itipila. Narigat nga ta ti maibusan, ha? 5 ababoy kanumat ti pinartida. Unang adumo nga rod ti bisita da. Sagaysay nanang. Ag sagaysay kayo pa'y mat Ay bayabon ta sagay-sagay dita. Jay karni lauday dusay, sayang dagi jay. Gaya. Ay nayunak ti silupain. Tanayunan ta ti makan nga alaan ta. Kita no asino ti imunay ti pila bakit? Ay nawaw. Dagiti aginaan naggatul ti dila nalakay. Makitam day ta. Nagadwa sa uda ini. Saan ta kano abagay? Nagalas ka no nagkuykuyog ta. Ngamne, isuda mo ti imo na ang nagpilay ti makan ngayon sa gana ta. Bayamon lakay. Tapno maramanan damot Bareng day ta akar ni ti agas ti naggatul adila da. Sa bagay. Tapno maagasan na itadila na. Ay nawaw. Agasam man na itabakat. Apay ka day lakay. Agasam ta saglilima plato yaw kan lusay. Kay, anya ko matidakis na. Makan nga raw. Tapno adda ti reserba para inton bigat tatang. Da kayo kit dimot. Ay, pakpakawan. Ay, awanan ti adwa sao, si ka, Ronald. Nagpila ka ki di may. Mangala ka mo iti 5 plataw. Tapno adda ti sidaam akarne inton bigat. Para laeng kada kami kun ni Lucy ti makan ngay nalame, Kanya-kanya mo na. Ay, na yan bakit? Andyan tulangan, ti panunutan na itinagkasar nga inuy-uyaw-yaw. Awanin katawaan na kayaw. Iti adya kumagapaw, Wala, ta inuy-uyaw-yuin Sa ita, ta nagkasarda. Saglilima plato ti makan, tinalayaw. Ay, nakababain ti kasta bakay. Ipadlaw yung may rawot kayo ti karnay. Nalpasan day jay tatang. Isubliyo pa'y laang amin. Uray pa'y, nakababain lata. Nakababain ti kasta nga aramid yung agina. Nga malay. Kanin nyo na kita karnay. Ang mga nuday tati makaagas itinagatil adil-dilayaw. Tapno agtal na kayaw. Datamot ton ti pagsasaritaan dagiti maritis nanang. Win nga raw, rawot takanaw iti karnay. Nagadupay ti ibagbagada nanang. Nalaing takano nga agwiyaw. Ngumno karni ti saritaan kat alistuta. Nadamag da siguro dagiti insaw-sawang kada nimyaken artimyaw iday. Nakababain dito'y nanang. Ay, why? Talaga nakababain kayaw. Da kayaw nga agina ti starring iti tersina. Da kayaw ti topic da. Makita yun na ita. Bagi yumutlaang timbabain yaw. Ay nawaw! Tanangam ti panagsasaom. Taamangan no agbalataktoken ka dagiti dakes asaom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg.
Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, bigbigatan ka nakapigpig sa ti sa uday tabakat. Naimbag kumamat no saan nga iti batog ti tawam iti pagpwistuan na. Ewan nga raw na imbag kumamu ano ammo na ti tumulaw. Nariga nga ta na wadda ti kabalay a feeling Tonya. Ay nawaw, feeling dunyamat nga ibagbaga na day tabakat. Pagtrabahon nyo nga main, maray. Narigat na talaga ti kasta. Amagat no mairwam. Saan mo mabalay na da kayo? Latan ti mangtag iti amin na kasapulan ti pamilyada. Ibagam iti manugang mo. Tagtrabaho nga main, maray. No saan asikat ti mais-stress. Naa, siyaksama ti patpatamaan na. Mabait man lang, tay lukat ko tiri daw. Nay, da kayo matgayam day tananang. Ay, naimbag abigat mo, Bridget. Mabalin ka di nga ikapsot yo ti sa oyo, ta nakaturog pay lang ti apu ko yo. Ay, nay, pasensya ka na kung wine. Mayat nga minti istoryaan, may iti kumarek. Malala, mapanak nga rodan iti silid ko, tapno sa anak ang makadisturbaw. Ay, nawaw. Sa dino ti papanan nyo iti apu ko, Bridget. Apay ka di aya, nanang. Saludsudan yung matamin. Ay, sapay kasla agtudo nga may, nakong. Iti ayan lang ti gayam ko ti papanan may. May mayat ijay. Presko ti angin. Sana kas ditoy. Sa bali ti angin na. Anya? Amala, agrubwat kamen. Kitaan nyo, ta ang mga no agsaludsod nila kay ko kat sobra man ti istoryaan nyo. Ay, mabitlaeng ta mga laak iti payong wine. Payungam ti apo ko. Narigat no matuduan. Ang mga no agsakit pa'y kiiday. Ay nawa, talaga dayto bakit Talaga nalaing agpamarang. Anyat kunam. Ha? Ay kwa. Ti kunak saanen. Awan mo't lang ti kastak ang mangigam iti dayta apayong nanang. Agkapay-kapay, Mari Bridget. Ay na, agyaman na klaunay, Mare. Mabisbisi na klaunay yun, ta saan kami pa'y anamigat. Ay nawaw, kano agalas Jason, Mare. Ay, makauma ti itlog akanayon, Mare. Tinapatag ka dati masida, Mare. May mayatin at itlog ang gamtay awan, Mare. Tijak pa'y kayat, pasagid ti katugangak. Iti anya kumaga po apasagidan na ka ni Auntie Nelly. Ay na, nagpigsa nga ti sa una, Mare. Feeling dun niya, kun kunanakit din iti batog ti tawa mi iti agsapa. Ay, Mare, amangan mo't no saan asika ti dakdakamaten na. Amangan mo't no i-assume mo asika dayjay. Anya nga i-assume? Asyumera, Mare, dagiti tattao at ipanunot da, kat isuda akanayon ti tapik, oray no saan mo't. Nanang! Anyat masapul mo, James, anak ko. Awan ka dita, Bridget, dito'y nanang. Awan damay. Awan tamot kami iti silid mi. Nukas ta, saan da pa'y ngarud anagawid Ti pakada na itay agsapa kat mapanda iti ayan ti gayum na. Ay nabaw, inror na pala ang ti ubing kat kastila nga rudon ti tiyempo. Mapanmulaangan idasukunin anak ko. Mangala ka iti payaw, ta saan anangalan ni baka mo itay agsapa. Di ka mat makaururay si ka, James. No apay ngayon may kapay lang dito
Umay kayo nga rod sukunan, bakit? Inuray na kam kumalaang ni Jay Balay. Isumot lang mat nga agawid kami. Sana mabali na marabyan kayo. Sapay kadwam ti anak ta. Kasasadot mat nga rod ti agyan ijay papaabangan ni nanang mo, James. Ay lawaw. Apay ka di. Ada ka di isyo? Ay, basta. Pangasim bakit? Di ka kumaagkasta-kasta. Pagyamanan takit di tapinalubusan na taninanang nga agnad iti libre iti balaya papaabangan na. Ay na, di nakgamin maawatan, James. Ay katlawlawagam ngamin tapno maawatak mat bakit? Saanan? Agawid tayo kit din. Ay na, agurigor samot tan ti anak ta. Kitak man. Nagpudot ti bagina si ka. Huwag ngagpaiso Daitan ti ibagbagak. No apay ngamin ngayon ruar mo iti kalman. Ay nawaw, panagkunam ka di kat nagayatak ti kasto napasamak No apay ngamin arimwar kayo kat maditi tiyempo kunak. No nakitambay kayo lako maitayan ni nanang di mayat. Saan ko maanarbisan ti anak ta? Alawanan, basol ko no basol ko. Anya pa'y lang ti urayam nga Ingka gumatangan ay ti agas na. Aggurigur lang arudan ti putot mo, ngam nakabunbuntog ka pa'y lang mat dita. Day, tatidyak kayat ken kakag. Ay na, awanan ti adu pa'y asao. Aggunay kakit din. Di mo urayan nga agkumbulsyon ti ubeng. Anya tumay mo gatangan, Auntie Nelly. Adda ka dila kumaparacetamol para iti ubeng, nakaw. Apay, Auntie, asino ti agurigor? Ay, agurigor nga minti apukok. Inwar tumo nga minti manugang ka idi kalman. Kaamu na amadi ti tsimpaw. Aywan, ala, naarbisan da nga agpaiso idi kalman, Auntie. Kunak tumay tamag ngala da iti payaw ngam kaslawan mo deng-dengken na. Sapay narigat no dagiti ubing ti agsakit, Auntie. Ala, mabitlaang. Ta isupot ko ti paracetamol agat-gatangan nyo, Auntie. Adto iti bayad ka, Erika. Ay kagyaman akmanon, wine. Naimbaglakit dahin tadapay lang istak mo a paracetamol. Mabalin ka ding agsarita ta, nanang. Maipapan iti anya, Bridget, anak ko. Nakitak tay shared post yo iti Facebook. Anya post ti dakdakam atam. Ay nawaw, di kay man agin didi, nanang. Apay akas tamot ti panagsasaom kanyak. Awa mo amok abasol ko kan ka. Aha, sardangan da man. Amok asyak ti paspasagidan yo, nanang. Nay, mga ano na ira na lang na kaong. Awan ti intensyon ko nga agpasagid. Ay nawaw, kundi pus kayo pa'y langot iti Bible verse. Ngam di yung may apply mo't iti bagiyo. Namin ado nga inaramid yu dayta. Gapot agul uli makaklaang. Pasagid kayo matapasagid. Di yu lang idiritsyo no anya ti parikot yu kanya. Ay nawaw. Pag-aasim Bridget. Saan asyak ti ring-ring wine? Ay, nagrigat lakit din ti maikamang no kastoy ti katugangam. Ay nawaw. Asumera ka lang, isuakasta ka. Ipagarup mo apas pasagidan ka nga uray saan may. Si kalaeng man ti manugang kaw akasta. Inapam ka nun ni nanang nitaparangan itay bakit? No kasta, nagpulong tinalaing nga inamken ka. Isu ti pagsasaritaan dagiti borders ni nanang. May samot dagita borders na. Man nakibiyang damat. Anyang amin tigapuna nga inapam ni nanang. Kasano? Nagado ti shared post na iti Facebook. Amaw kan mariknak apaspasagidan nak ti inam, James. Awan mo't nakita kadakas ng post na. Amangan mo't may pagarup mula ang asikatidak na kamatin na. Ingagara na dayjay. Madlaw mat. Sipod pa ide, talagaan nalaing agpasagid ti inam. Unay kan bakit? Saan nga amin namang mangag wano mabasbasam kat parakin ka? May sakamot nga asyumera. Ala, nagturod ka launa yun na nang sungsong bat iti katugangam, mare?
Wen tamabusurak iti ugalyan dayjay abaket. Ay unay kan mare, naghasat keket di iti katugangam. Ay nawaw, di mo ibagaan nagasatak. Ngamin, jak marik na dayta mare. Ay nawaw, talaga laeng asyumera kamut mare. Saan nga amin amang mangeg ken mabasbasam ket para ken ka mare. No sikat ti adda iti sitwasyon ko, ay talaga mauma ka mare. Mare, nakitak no kasanuda ka nga isakit ti katugangam. Kitaam aket libre pa iti panagnaedyo iti balay apapaabangan na. Igatangan na pay piman iti agas jay apuko na. Ay basta, kagurgurak dayjay abaket. Mare, no siya klaeng amakangkangeg ken makakitkita iti aramidem. May salaeng ti maibagak. Talaga asika ti ayan ti parikot, mare. Ti kaagbalin nga assuming, mare. Kas na ko nakitayan. Saan nga amin amangeg mo ket para ken ka? Ay nawaw. Nanay. Apang ang gimimpaki ka bakit? Ay nawaw. Saan ka di pa analawag ti amin ken ka, James? Unay kan bakit? Common sense mo na. Hindi mo ibaga apumanaw kayo iti anak ta. Iti ayan langan ni tatang ti pagnaadan tayo. Anya? Adakin ka no kayat mo ti sumurot. Ngam no saan, di agbati kalatan ditoy. Awan na sakit abakrang ko. Ditoy kami nga agnaad, tatang. Naka di parikaw, anak ka. Sabali ti ugali ti katungangak, tatang. Ay nawaw. Apay ka di aya. Ada ka di nagapaan yaw iti katugangam. Kat no naglaing agpasagid dayjay abaket. Oh, nay kan anak ka. Apay nga main mapasagidan ka nga ay. Wano talaga natamaan ka, ta guilty ka. Iso akas taunay ti unget mau. Aha, bakbaketan akas siya ti ugalyan na. Ay nawaw. No, napasagidan ka, di mo ipadlaw Abagan no mapaspasagidan ka dita kat saan mo't gayang pima na parakin ka tipos na. Ahaw, talaga kit di adakas ti kaunggan dayjay abaket Ay nawaw. Si kamot gayam dayta abalayan leley. Kumusta ka? Nasaya at laktamay tabalayan. Da kayo ngay, kumusta mo ti apu ko? Nasaya at apu ko ta abalayan. Andaman kayat ko asaludsudan ken ka. Hindi pala napalabas sa bulan kayat ko asaludsudan ken ka daytoy kay. Apay, anya dayta abalayan. Anya ka di aya, ti diyo nagkinaawatan iti anak ka. Anya ti imbaga na ken ka aya abalayan. Nalaing ka ka daw nga agpasagad. Hay, dayta nga agpaiso tinangrugyan, ti di mi nagkinaawatan abalayan. Tunggal adda nga minti mangeg, wenno mabasa na panunutin na nga iso ti dakdakamatag, nga oray saan may. Anya? Dayta ti pudno abalayan. Kas kuma iti shared post ko. Ipilit na nga isuka no ti patpatamaak nga oray saan may abalayan. Sana nasaya at likas diyang inaramid mo, Bridget, anak. Si kamat gayam tinakiap-apakan katugangam. Ay nawaw, apay asyak man ang tatang. Si kagayam tiyan ti parikaw. Kat no agsasao ka, kasladakas ti katugangam ken ka. Kat pudno man tatang, adda ilamlam mang dayjay abaket. Naranaak ti katugangam iti paradaan itay. Ha? Amam, anak ka, saan nga amin kat may papanken ka? Ay na, di nakgamin maawatan tatang. Taugalim ti parikaw tanak ka. Awan respeto may ti katugangam. Ay na, no apay ngamin asublian nyo pay lang dayta kat nalpasan. Pangaasim ornosem ti bagim. Kasarulangan, kasapulan kayo kanlakay mo iti tulaw. Asino nga'y tinamnamaam apagpatulungan niyaw, alaman.
Okay kayo lang kaday, tatang? Wen mate, apay ka di aya. Apay ngay nga rod akasta. Kimutong kayo matan. Gagagay siguro ti lumakayan ako. Anya agagangay mat nga ibagbagayo di tatang. Agpa-check up kayo kit din. Sanan, awan mat kwarta. Agdiskitarak tatang. Naskan nga agpa-check up kayo tapno maamuan tayo no anya di sakit yo. Nanang, ada ka di extra money yun dita? Nay. Apay, an-anwam ti kwarta, James. Na ospital ti katugangak, nanang. Itian niya agapawad akaw. Kalat nga ro da kimutong. Kano mayat mat, idinakitak ije paradaan, iti napalabas a bulan. Naging indistorya kami pa'y. Dahil nga ron, ti ko na dagiti doktor, kat masapol ang makonfine, tapno matutukan ti sakit na. Ay, saus. Ay manuti ka sa pulan nyo aya. No manuti may pabulod yo, isulatan Isupay gastusan ti katugangak, nanang. Agyaman naklaunay, iti ado at tulong mo kada kami, abalayan nilay. Awanan yaman na abalayan. Kawam mo ti dadumang agtitinulong no di sana datayaw. Kapag yamanan tayo iti Diyos, tanaimbagan ka mo laang abalayan. Wan nga raw, kunaklakit di numataya kaon. Ala, urayom nga ron ti anak mo. Isuda ti mangsukon ken ka. Agawid ka unta adamo ti agur-uray a bisita kay jay balay. Mangan ka iti nasusustansya ang makantap no agsubli ti pigsamwan. Uy, nabalayan. Agyaman manay. Alaalain na kon. Da kayo mutin iti makaamo iti katugangam, James, wine. Wala nang. Ala, agan anlat kayo. Mangan kayong tatang. At dain lutok asabaw para kada kayo. Agyaman ako na, anak ko. O sige, panawan kayo pa, tamapanak aglaba. Mapiit man laang. Adda ka di ipaalayaw? Mariknak nga ginggait akit aday o tiriknam iti katugangam, anak ka. Ha? Ay, kwa tatang. Kinapudno na. Kasta una itibain ko iti katugangak, tatang. Nasaya at atao ti katugangam. No siyak ti sika, agkid daw ka iti pamakawan ken kuana. Ay, kasanungay no di nakmapakawan, tatang. Mapakawan na kamanwan no saan, mapankalata. Iti kasta, maamuan na pagbababawyam na iti dakas ngayon sausawang mo iti kalabas. Pasensya kayo na talaga, nanang. Amok anadagsan tinagbasulak kada kayo. Nagbalinak nga assuming. Napakawan kan, Bridget, nako. Tao tayo laang ngagkamkam malay. Tinapatag ita, naamiris mo, tibidot mo. Ay na, agyaman ako unay, nanang. Kapangaasim anak kong. Di mo kuman ulitin ti kasjay ngay naramid mo. No, adaman ti mangag wano makitkitam. Di mo panunutay na para ken ka amin, wine. Uwan, nanang. Kamalik day jay. Nagbalinak nga asyumera ako nada. Ti adda ngamin iti panunot ko kat siyak ti paspasagidan nyo. Ngam saan matgayam. Kamali ti adda iti panunot ko, nanang. Isu nga... ulitak manen, ti agkid daw iti pasensya kada kayo, nanang. Ay, nawaw! Respetuam dagiti katugangam, nang runa no nasaya at daken ka. Di ka agbalin abastos, tapno tulungan da ka, intun agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino man ang tikachat maun si kami, may. Ha? Ni Nanang mat, no agsasao kayo, kaslaado ti kachat ko. Ah, Ni Lucas a boyfriend ko ti kachat ko, Nanang. ay nawaw. Inaklon mo gaya may dayay alukas, ah. Wen, Nanang. 30 kon. Italaang amapadasak ti makirelasyon ako nada. Sigurado ka kaday nga ay ayatan na kaday jayat tao. Wen, Nanang. Kanayon namat nga ibaga ti I love you kanyak. Ay, kita tanarigat ti mailawan, anak ko. Wen ka di, Nanang. Di kay madanagan. Amok ter aramida. Ni Lucas ti umawawag. Agtal na kayo, tasong batak ti awag na. Ag-video call kami manan, Nanang. Nagasam ngay, inuras mo tunay ta video call yaw. Ay, gagangay na, Nanang. Naka-off mo ti camera, Lucas. Di ka mo't makita. Ay, pasensya ka Mimay. Nalipatak mo't ngagpaisaw. O, kasta. Ingat nga tumpay baset. Amday ta. Mabalin mo't siguro amday ta. Ay, wan. Mabalinan. Oh, kaano ngay manan na rumarta? Awan pa'y mo't swildok, Lucas. Urayan tangarod ngagsweldo ka ah. Bun gayam, mabalin ka di aludam ti number ko. Ag-expire nga minan tilod ko inton madamdama. Saan kanto na ma-replyan no ko? Manungay tilod ko. Regular 300 lang. Ti sigo ta number ko. Pasensya ka na. At ayong amin tistor dito ayan may. Okay. Ano samla ang orayan, wan? Agpaludak man, Mari Kakay. Ay nawaw. Tuy dua number mo manayin, Maray? Wan, Maray. Cellphone number ko, tamaysa. Di may sangay. Ay, cellphone number tinubyok mo't Maray. Ay, nay, sino mo day tanong yung may? Ni Lucas at taga-kabangibang a barangay, Maray. First time ko ang maki-boyfriend, Maray. Kat, ay na, mayat mo't gayam tirik nana. Kasta talaga no first time, Maray. Ay ngam kita laang ang mga nugundawayan na kamo ti first boyfriend mo, Maray. Saan mo't siguro, Maray? Ludampay man kit di daytoy, Maray. Tapno, makapag-video call kami manan ka ni Lucas ko. Ay nawaw. Agim impake kamay Lucas. Ag out of town kami tinobyak tatang. Nobya. Asino tinobyam aya. Ni Mima di ta kabangibang nga barangay tatang. No experience pa lang na dyan. Tan no boyfriend since birth. Lay, kita ma. Ang mga no pagkwarta amla ang manenday ta. Ni tatang mo. Saan anasayaat nga dalukluk kwa mapada matao, Lucas? Aramatak ti motor ko, Nanang. Isaw ti pagluganan mi ka ni Lucas. Kahit manungay nga aldaw yu ijay. Duwala ang aldaw, Nanang. Ay nawaw. Mabayagan kayo gayam ano kasta anak ka. Saan ang mabayag? Tadwala ang mat nga aldaw? Ay, anya ngay nga ron ti maramida ka nobyo mo tunday jay. Di kay ka di madanagan. Gumatangak to, iti pasarabo yaw, Nanang. Alawan.
Kaagan-anad kayo ijay, wine. Saan adinadaraso daw ti panagbanehaw? Tanarigat ti maaksidente kunak manay. Wen ka di nanang, amok dagitan. Amala, agrubwata kon, taso ko nagpay ni Lucas, ijay lugar da. Ag-stop over tamang pa Mimay. Ay nawaw, apay, adda ka di parikot? Madi ka di tiriknam, Lucas? Saan matkat di? Mabisinak lang. Saan kami na namigat itay? Nay, apay ngay ngamin, adi ka nangan. May sa oras lang ti biyahe ta. Nabisin ka adagosan. Huwag nga ron. No, okay lang ka. Mang restaurant ta kumapay. O sige, no kasta ti kunam. Mang restaurant tapay nga rod, Lucas. Dahita ti kayat ko ken kakay. Nalakaka kasarsarita. Siyempre napatagkan kanyak, Lucas. Napatag kamutin kanyak, Mimay. Mala, aglugan ka nga rudan, taagkita ta iti restaurant apanganan ta. Agyaman aklaw na iti librim, ha, Mimay? Ha? Agyaman ak iti librim amakan ko na. Naimas si ka. Lucas ta, siyak man ti agbayad. Oh, napauli magkaman. Ha? Ay, kwa, adala ang nalagip ko. Manong aminan ti mabayadan? Ikan nakiti sa nga ribo, ta siya kon ti mapan mang bayan. Ha? Munto yan tani, itay pay akit kitaan da dagiti staff da. Oh, adto'y ti sangaribo, Lucas. Kuka kon ti supliwan. Agyaman ako na, Mimay. I love you. Naibusan ti bagasta, Mimay anak ka. Mimay. Oy, Mimay. Okay ka laing kaday. Itay pa di ka matagtagari dita. Ha? Ay, adda kayo matgayam di tananang. Anyang aminan ti ibagbagayo. Naibusan ti bagasta, kunak. Naliwayam mo ti gimatang. Ay, kwa, agper kilo kayo pailaang ka ni Mari kakay nanang. Mangala kayo iti 200 iti walit kaw. Bagas laang tigatangag. Wen, awan ngaminan kwartak. Naibusan nanang. Anusan ta pailaang ti agsida iti tuyaw. Adupay mat ti tuyaw nga bastuta. Ay nawaw, naibusan. Naibus adagos ti swildom, anak kaw. Ay, di mo ibaga asikaman ang tinagastos iti date yaw kan ni Lucas. Ay, katuan ananang. Siyak nga agpaisaw. Naapaw. Di mo nakariknan day ta alalakay. Kasi kamay, uto-uto kamay, anak kaw. Manuti may sa kilo abagas ita, kakay. 50 per kilo, nana. Ay, ikanak man iti upat a kilaw, nakaw. Italaang man na nagper kilo kayo iti bagasana na. Wen tanaibos mo ti kwarta ni Mibay. Nag-date dalaang iti first boyfriend na. Naibusan ti kwarta na. Ay, nawaw? Hey, amangan mo no ni Mari Mima iti naggastos iti amin, nana. Ay, naalalam na kaw. Isaw akanayo na maibusan iti kwarta. Rupa kwarta, tinubyo da. Ay, day tamad amimay. May samad nga uto-uto. Siyempre, first time na mapima na madan iti nubyo, nana. First time na lang arudain. Naibatog pa mo iti lalaki arupat kwarta, may. Ay, apaw. O na yun, nagasgasat na anak ko. Italaang day tanana. Kitain niyo. Iti saan ngagbayag. Mauman tumot lang ni Mari Mimay. Tinubyo na arupat kwarta mo nga main. Ti papapanan ti sweldo na. O nga raw. Tinubyo na ti papapanan ti sweldo na. Anusan mi pa yun tituyaw. Amasida nakaw. Imawag ka mat, Lucas.
Anyat masapul mo. Kailiw kan Mimay. Agtik ta kumamanan. Ha? Oray iti karinderya lang nita si Dagyo. Ay, kwa. Busy ak ita, Lucas. Makamulanan na saan ta nagdedate. Di na ka di kailiw. Ay, awan mo't laang ngamin kwartak. Awan gastusan ta no bilang laang. Kunakmat nga oray iti karinderya langan tapno as-asidag. Kan nalaklak ati makan. Kayat ka amakita, Mimay. Ay, kwa. O, sige. O may nagtusukuran dito balay, ha? Amumay. Sana pa nakagatang iti motor ko. Anya pa'y ngay nga rod. Kapilitan manan Siyakmat ngaminan akanayon. 250 ka no ti mabayadan. Ay, kwa. Mabalin ka day, asikapay lang ti agbayad, Lucas. Ay nawaw. Sapay jak innala ti wallet ko. No kasta. Siyak manan ti agbayad. 250 lang, mat. Ay na, siyak mat akanayon ng ti aggasgastos. Awan mat ti ko nam amakigudwa ka. Pasensya ka na. Talaga nalipatak ti wallet ko iti balay. Nagdardarasak namin na rimor itay. Ay, una yan, Lucas. Ay ayatin nak, sana ya. Gaputay ayatan ka? Kastamot ng ti aramidam? Siyak akanayon ng ti agbayad? Anya ngay nga ron. Ano sampay lang. Bumawi aktukin ka. Promise. Ay, nawaw. Mayat matiisip mo, Lucas. Sa dino manan tinagapwam. Ay, naragsakak tatang. Nabsug man ang tatao. Inlibrinak ni Mimay. Ay, sana nasayat ti kas nga aramidam, ha? Ay, nabaw. Awan mo't dakas nga aramidam tatang. Sana agapo ta ay ayatin na kadyatao. Kat gundawayam matang. Imbay na ka pa intulog dito balay. Di ka mabain na aya. Naibagakmat ka na kayo. No boyfriend since birthday dya ang Mimay, tatang. Iso nga aramidan na amin para kanya. Ta first time na lang. No saan ko ngayon aram na dya babae? Di NBSB nga aging gaita. Manungal daw na madmadlaw ko ti pa nagbalbaliw mo Mari Mimay. Ay, masiksikoranak nga rudon, Mare. Ay nawaw, anyamon nga ti pagkasikuran. Awanan kwartak, Mare. Naibusan. Ay, Mare, talaga ang maibus. Ta si kalaang mo ti aggas-gastos tunggal ag-date kayo kan ni Lucas mo. Day tangarod, Mare. Tunggal ada date may kat siyak akanayon tilugay. Ay, nagrigat mo't gayam ti maadan iti nobyo, Mare. First time ko lang ang makirelasyon ngam, nay? Nagadon nga stress ka. Ay na, Mare, basol mo mutlaang ngamin. Uto-uto ka mo't numaminsan. Anya? Kasanaw, itid mo mo amin para itinubyaw. Anya ngay ita. Gundawayan da kamutin, Mare. Ay, saanan ang maulit day ta, Mare? Jakon kaya't ti makirelasyon pa'y. Makapatroma magayam. Ang Mare, saan nga amin alalaki katkas ka ni Lucas? Kamalilaang ngamin ti lalaki a pinilim. No siyak ti sika. Ay, i-break mound day jaya Lucas. Di mo sayangan ti oras kan kwartam iti lalaki akas kan kuana. Nagadaw di ta lalaki. Pangasem, tasardengan na kon, Lucas. Nay, apay akas tamat tan Mimay. Briktan. Anya, awan ka din ti mariknam apan nagayat kanya. Awanan, nauma akong iti ugaling. Di ka maawatan. Truma, kun ado nga stress ti inpay mo kanyak, Lucas. Mimay, no adda parikot. Pagsaritaan ta kumana sayaat. Hay, awanan ti rumbang a pagsaritaan ta. Briktan, Lucas. Sardengan na kaon. Ay, pangasim ha. Di mo kumaaramidon ti kasta. Siyak ti first boyfriend mo. Saan ka ti? Si ka nga agpaiso ti first boyfriend ko. Ngamnay,
trauma kan stress matin pa ay mau. Ay, nawaw. Ay, good morning, Mari Kakay. Ay, nawaw! Si kamo gayam day ta, Mari Mimay. Naimbag abigat mo, mait. Oh, mayat timod mo ita. Nakaisum kan, Maray. Uwan atawanan ti sakit ti ulok. No kasta, in-break mo ni Lucas. Uwan, Maray. Mayat manan ti riknak. Awanan ti pagparparikutak apaggastusan, Maray. Saanin ang maibos ti swildok? Inton sumaruno, Maray. Di ka ngamin agbalin nga uto-uto. No, saan nga ag-effort jay lalaki para kun ka ay isinam ki iden? Awanan ti planok ang makirelasyon manan, Maray. Sakit laang ti ulo na ita. Ay, si kakit dimot, Maray. Saan aga po, takas jay tinapasamak kada kayo iti first boyfriend mo. Kat mapukawan kamutin iti namnama. Nagadawa lalaki dita, Maray. Pilyam ngamin atay padamaan nagagawit ka na diskarte. Tapno saan ka ma-stress? Mga nanang. Ay, nawaw. Nagimasanti si daeg, anak ko. Kuna laki din no tuyo manain. Saanan ang mapasamak day tananang. Ngamen, in-break kon ti lalaki arupat kwarta. In-break mode? Nanang. Diyak kayat ti kasdi anubyo? Siyak lang ti aggas-gastos no kasta nga ag-date kami. Awan mo ti kunana makigudwa. No ituloy ko ti makirelasyon ken kuana. Ang mga numatayak pa ikit di ti stress, nanang. Ay, naimbag man tanaka amiris kan, anak ko. Wana, saan aga po ta first time ko lang ti makirelasyon kat gun-gun dawayan dakmetan dagita at tao. Hada mo laang ti basol mo. Ta, nagululi magka ididamaw. Uwan ata, jakmat ngamin ammo ididamo, nanang. Ngam ita, ammo kon. Kat jakon ipalubos ang mapasamak manantikas jay. Mimay. Ay nawaw, sino tinangibagakin ka? Mabalin mo ti umay dito'y balay, may? Talaga ka di adina kon ay ayatan? Seryoso ak iti imbagakin ka. Breaktan, Lucas. Ikan na kumay ti may sapay agundaway. Ikarik, agtrabaho ak mo tan. Tapno saan ang sika akanayon taggas-gastos? Saanan? Jakon kayat amanayunan man ng ti trauma kan stress ko gapukin ka. Please, masyan ka kumamot kanyak Ay, basensya kan. Nakapangudeng akon. Jakon kayat ti makisinublian paikin ka, Lucas. No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Pangasim, tadi kan agsubsubli dito'y balay may. Awanan tatang. Talaga asahan na makisinublian ni Mimay kanyak. Lahat ka, tiga nabam. Nyakam mo niya ti aramidag tatang. Amam no anya ti rumbang nga aramidam. Anya tatang, ornosam tabagay. Nakababain ka. Sika ti lalaki, ngam sika pa'y laang ti gastusan ti babae. Ay nawaw ka. Nakasaganak ngagbalbaliw tatang. Tulungan na kumagan ni Mimay. No di na kan kayat. Aklo na maun. Naglablabas kan tumat nga may. Tatang, di mo't gulwan kay tao. Or no simkit na iti bagay. Agtrabaho ka may. Tanukas talang akanayaw. No agsadot-sadot ka. Awan lat ammo kaon, Lucas. Talaga panawan na ka. Asino mati mayat ang makiasawa iti lalaki asadaw? Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin anaparabor? Ngam adalata kuma limitasyon na. Iti kasta, saan da tayo nga abuswan ti pada tayo a tao? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ipakitaken ka, bintong lakay. Ay nawaw. Anya manunday ta, adura, bakit? Adda kayat ko agatangon lakay. Sakbay nga agurderak, kayat ko kumanga ipakitaken ka, no bagay ko lang. Nan, kita akman. Adday talakay, tay maron ti kayat kaw. Nay, mayat may, bakit? Disin ti akitaan. Sigurado ka kaday, maibagay nga tatikas ta kanya. Sigurado day ta, bakit? Kasta ti kawas mau nagtrabaho ka pa langit ya abroad. Kat bagay mo maay. Sigurado ka, ah? Way, agurder ka lata, bakit? Anya ti umay mo ibaga, Mari Norlisa. Ay, kwa maray. Adala ko makayat ko asalud-sudan. Anya dayta. Matuloy nga ta ti meeting ti organisasyon tayo, maray. Ay wun, matuloy ka numad ko na ti presidente tayaw. Okay nga raw. Day talaang ti kayat ko amamuan, maray. Sige, agpakaada akon. Ay agkapay-kapay amaray. Ay, saanan, maray? Nakababain mo. Si kakit di mo. Ala, agtugaw ka ta agtimplaak iti kapita. At dati biskuit aginatang kaw. Iso ti kapita, tapno maraman na mo. Ay, sige man laangan, maray. Mala, mabit lang nga ron ta mga laak. Urayon naklabi ay. Sige, maray. Kita man lakay, bagay ko ka di mo laang. Ay nawaw, bagay mo launay, bakit? Dahil ta kanday, di in-order mo iti online nga impakitam kanya. Wun lakay. Ay, bagbagay mo, bakit? Kasla agabroad ka man na niti kasta alangam. Si kakit di mo lakay. Iso ti isuot ko no ag-meeting kamay. Meeting? Wun, adda ka no ti maangay a meeting ti organisasyon may inton Martes. Saan nga tanga OA no dahito iti isuot ka? Mabalin day ta, bakit? Saan mo't a-revealing? Sige, ilabak nga rudang tapno mamagahan. Agrubwata kaon tapno sa anak amala daw iti meeting may bentong lakay. Nalipatam ti payong mo, bakit? Ay wun nga agpaisaw. Naawan mo't iti panunot ka. Ay nawaw, mala, iyawat mo man lakay. Awatam. Awan ka diti pagatang mau. Awan, bakit? Ano pa'y mo't abastuta? Mala, agrubwata nga rudang. No adda ti kayat mo nga ipagatang, i-text mo laang kanyak. Takitaag no adda ti lako da ijay pagmitingan may. Kunaklakit din no asino ti masabat ko iti kalsada. Da kayo matgayam anti Adora. Ay, naimbaga bigat mo, Erika. Mayat takawis mo auntie. Bagbagay mo launay. Agyaman na klaunay, basang. Mapan kayo kadimat makimiting? Wow, da kami kadananang mau. At da kadipay ni Mari Norlisa, ije balayaw. Wanaw nagrubwatan. Madamati digos na itay pimanawak, auntie. Mala,
Dumagasak nga raw iti ayan niyaw. Sige lang, ante, tapno adda ti kadwayo. Ay, wan nga raw, tapno tipid iti plitay. Ay, wana, ante, makatipid no agidan kayong ag-tricycle. Agawam ti agpulis bakit? Anya kakadi aya iskaw. Nasa papaymot Kitaam no asino ti sumungan. Ay nawaw. Asino da ijay? Ninsa Mari Adura. Wen, isuday ta. Nasa papiman. Apay ngay akas ti bado na. Apay, anya ti parikot mo iti bado ti kumarem? Meeting laang ti papanan na. Ngam kasta ti kawas na. Kawas dagiti sosyal. Sikakit di man. Kastamot pi manasigod ti panagbadbado na. Uray di nagtrabaho ijay abroad. Ay una yan day tanga ex-abroad. Tiltila mat ti isusuot na. Naimbag kumamot anong maibagay kenkwana. Saan mat nga raw tanagalas akit kitaan. Kat bagay na matpiman bakit? At least, disinte ti kawas na. Sana kas ti daduma di tangag, badaw iti kawas amakit kita ti kararwada. Ahaw! Saan tubay? Kaslaag lang ang anya iti kasta abado na. Saan matan nga agtrab-trabaho iti abroad? Ngam no apay akastapay lang mati isusuot na. Bakbakatan! Nay, nasapa kamot nga imay, Mari Adura. Tapno saan ta maladaw, Maray? Apay ngay akas tatikawas mo, Maray. Adda ka di parikaot, Maray. Kasla kala aga bro, di kasta abado, Maray. Saan mo't, Maray? Kastoy laeng atalaga ti purma kayat kaw. At daw, kan saan amakita ti kararwa, Maray. Ipagkarup mo mat abagay mo ti kasta nga isusuot mo. Anya ti ko na, Maray. Awan, Maray. Ti kunak, talaga amadlaw nga ex-abroad ka, Maray. Kasta mo lang ti panagbadbadom idi 30 years old ka, Maray. Idi adda ka pa idi abroad. Anya itan, Maray. 2025 mo tan. 50 mon. Kasta talaga, Maray. Agbado tayo iti maibagay kada tayaw. Tapno presentable tayo matakit kitaan na. Piling talaga da ito ako, Maray. Di ko na siguro kat bagay na ti kasta isusuot na. Hagraraman abakbakatan. Una yun day tabakbakatan. Talaga saan amabain iti kasta nga aramidon na. Asino ti saan amabain, nanang? Day tanga Adura, anak ka. Nakitak ti kawas na itay nagmeeting kami. Ay nawaw, apay ti kawas ni Auntie Adora, nanang. Saan mat maibagay kinkwana? Nakitak ti kawas na idi agsapa. No para kanyak, bagay na mo ti kasjay, nanang. Aha? Saan mat tan ngagtrab-trabaho idi abroad tapno kasjay ti isuot na? Nakapurpur malaunay mat. Ex-abroadan, ngam kasjay pailaang ti kawas na. Ha? Samay sa, bakatan day jay ako marik. Rumbang laang atay pangmanang ako na dati isuot na. Ninanang mo. Pudnumat, nagalas akit kita ti kasjay asuot na. Anya ko matinagalas ichay, kit saan mat a-revealing ti badbado na, nanang. Ay basta, nagalas ti kasjay. Ex-abroad appealing ubeng. Ay nawaw, inruwar mo mait, dagit ikawas mo ngayon dulin mo iti mano atawan bakay. Ilabak man, ta isuot ko man ang lakay. Umanay kalipay ken ka na kita. Ay sigurado day talakay, kas makita mag, sa anak alimok mag. Day to'y tay paborito kabado iday. Unique, ti disenyo na. Well nga raw, mayat ti disenyo na. Kinapuskol pa'y tilupot na. Wan nga raw lakay, mayat ang maisuot ita, apa nagtuto daw. Ay, wan abakad. Kasta ti kawusda iti nalalamin a lugar.
Apay mat akas jay pari bintong. Diyan niya, Maray. Okay laang ken ka, ti kasi apa nagbadbado ti asawam. Awan mo ti makita ka da ako si Jay. Sa may sa disintima ti ibadbado na. Ti daduma kat bado na pailaang idi 30 ti taon na. Lupot na pailaang idi agtrab-trabaho idi abroad. Anya kumangay ti issue dita. Nagalas akit kitaan ti kasi akawas na pare. Kasano ang nagalasket no bagay na may. 50 nan. May mayat mat ano tay pangmanang abado ti isuot na. Sana kasla piling balasang. Anya? Pagbagaam di asawang pare. Tanay, mangibabain law na yan. Apay ay adi kapay lang agsardeng asumanao, Nurlisa. Ay nawaw. Apay manan aya si ka iskaw. Tapno ammom, nakababain ti kasta panagniw-ngiwat mo. Ay tumal na ka man iskaw. Dinak isuraw ta Mokter Aramida. Nurlisa, Sikat ti agsardang. Dinak pakibibiyangan ta saan ka mat apakibibiyangan. Nawatam? ay nawaw. Alala, pumanaw kay ti sang wanak ta ang mga nudi mo magustuhan ti Aramida ken ka iskaw. Piling balasang ka kano bakit? Kan nagalas kano dagiti ibadbadaw. Ay nawaw, asino magtinangibagay ti dayta? Asino kumapay? Ni Kumarim Nurlisa Talagamot dayta tao Nagalas akit kitaan, kunanapay kanya. Umapal siguro Anya mo't ti kasta kapanunutan ti tattao ita panawan. Isula amin ang kadakwada. Jak man amaw iti Kumarim. Isulaang ba't ti mangibagbag iti kasta? Madlaw kumutla nga up and down ti panagkita na kanyak no kasta nga agsabat kamay. Ang apay ko mga agpaapekto ak iti ibagbaga na ngay. Anya kumay ta. Tinapatag kat disentay ti isusuot ko anya. Nay, si kamot gayam ti masabat kaw, pare bintaw. Wain paray. Nimbaglakid din ta nagsabat ta. Nay, kaslad da napatangay baga maparay. Dalaga nga da paray. Anya dayta? Ang mga mabali na bagbagaam tao jay asawam. Nay, anya ti kayat mo asawan paray. Kanayon na nga minadilawain kan pakibiyangan ti panagkawkawas ti asawak. Banag apakasurunan mo't niya adurang asawak. Bagbagam tuman ni Marinurlisa paray. Ta mga nudyak makapagtepel kat sakto ti mang piwis itingiwat na. Gapo iti kinalaing nangagsaw. Ay nawaw. Saan ka butbut nga paray? Ibagbagak laang ti pudnaw. Bayam paray, takasaritak to ti asawak. Bagbaga tapno dinan ululitan ti panagdildilaw na iti asawa. Saan ngayon baga nila kay mutiin bagakken kwa na idi na minsan, Maray? Ti may papan ka di iti badaw? Apay akastapay lang ti badaw, Maray? Ta isumot ti komportable kanyak, Maray. Komportable ken ka? Ang nagalasmat akit kitaan. Ay namaray, tamatam ti ayan ti parikot, saan kat ati kawaskaw. No apay nga may nga agraman badok kat pagparikot ang maray. Saan ko matabibi ang andagit isusot na? Ay nawaw. May salang ti maibagakan ka maray. No parakan ka kat nagalas akit kita andagit isusot ka. Agkidom kalangan. Agkidom kalapta, tapno awan parikaut. Nalawag mo't siguro tinangag mo Marinurlisa. Agkidom kalaptaan, tapno awan pagparikutam. Saan atila dildilawum, taawan mo't kaus-uskan, dagita nga ibagbagham. Anya nga itabakay, nakangag ka lang araw. Talagang agraraman day tanga ex-abroad. Day tanga main, di mo tepelan tangiwat mo. Nakangag kalakit day adi na oras. Pudno matibagbaga ka.
Nagalas akit kita ang tibakbak kita nakas ti panagbadbado na. Ay, hawan mo, Norlisa. Guraan na kan ti pada matao, iti kasta nga aramid mo. Okay laang. Basta siya, naibagak noan niya ti adday ti kaunggak iskaw. Ipadlaw mo kit di nga umapal ka. Ay nawaw, pakpakawan. Sa anak nga umapal iskaw. Ibagbagak laang ti pudno kunak manan. Ay na, dilawang paingaw muna tabagay. Samon to dilawan ti sabali at tao, Norlisa. Ay nawaw, di nakman surwan si ka iskaw. Isardeng mon ti kastangaw galem. Tamangan no isunto pa iti pakaisag makam. No kunak adinak pakibibiyangan, dinak pakibibiyangan. Nawatam? Tapno amom, kinasaritanak ni pare bintong hindi na minsan nga aldaw. Taapay ka now? Do di ka pailang agsarda nga makibiyang iti asawa na. Amangan no isunto ka daw ti mang piwis di tangiwat mo. Inbaga na ti kasta? Wen, iso nga sumardeng kan, tapno maliklikan ti riray, ay nawaw. Apay nga itakalaang bakay, itay pa nga urayan ka. Ay napasensya kan lakay. Nagsinungbat kami nga mengkin ni Mari Norlisa di taparaangan daytay. Apay manay? Isyo manan kan kwa na ti kawas ko Ay nawaw. Apal nan sa rayta, bakit bagbagay mo nga minti kasta kawas mau. Aglang-langa ka nga obing nukwa. Katuan mo nga men lakay. Amukmat nga ibagay ti panagkaw-kawas kaw. Saan akas ka dagiti daduma dita? Kitway, isa di mulatan ikaskasaw dagiti bagbaga na dyan Norlisa ken ka, bakit? Bayam ata pagparikutan na ti badaw. Sanak nga agad jas para kadakwada niya. Tinapatag kanya ket awan badbad dekak ataaw. Kinasaritak lang arudan ni pare iskaw. Imbagak abagbagaan na ti asawa na. Ang maging gaita, di pa lang matagtal na dyan Norlisa. Ay na, bayam latan lakay. Sawun na latan ti kayat na. Bayam amatay iti apal. Ay lawaw, asino di limabas bakit? Asino kumapay? Ti kumarik Di nakakinasarita. Mabain siguro meten Ay, surwam nga minmet Tapno agpada kayo ti badaw no kasta rumrumwar kayo. Wano saan pabuludam bakit? Iso ati umasidag kanyak no kursunada na dagiti kawaskaw tay pabulod ko kenkwana. Ikakpay ano kayat na? Agasamanday ta bakit? Uray kagura na kati kumarem. Adapay laganas mo magtamang pabulod kenkwana no bilang. Ay ibaga na lang nga may ti marikrik na. Saan kat aday taagbalin akong trabida ti paglaingan na. Nalakaakla ang matakasarsarita kay. Ay, kunaklakit din nun alpasan day tanga issue kin ni Auntie Adora nanang. Anya analpas mo't asasawam dita si ka Erika? Api nga min aya, adakas ti rumrumwar di tangiwat mo nanang. Dakas asasawam mat, katpudno mat amin ti ibagbaga. Ay nawaw, bakit kayo nanang? Saan kumamot nga inuubing ti panunot yu? Ay nawaw, pudno mat ti ibagbagak No bakit ka? Agbado ka mat, itikas itibado dagiti babakit. Ay nawaw, sa bali ti panahon itananang. Mayat-ket di antikas jay. Oray bakit da? Agbado dalatay ti disente. Saan agaputa bakit ka? Kat baybay ambeten ti bagim. Ay, jak amo ka na kayo. Nagadulakit ding amuyaw. Basta para kanyak, nagalas ti panagbadbado dayjay nga ex-abroad. Ay nananang, saan kay amaawatan? Simple abanang pagbalin ninyo a big deal. Awan ano kas na akanayon. No negatibo akanayon ti rumrumwar itingiwat yo. Aday wanda kayo dagiti gagayem yo. Awan ti mayat a makigayem iti tao akas ta tigalad na nanang. Ay nawaw. Kayat yung arod ti kasta, asaan kayon nga agsarsarita kin ni Auntie Adora? Ay na, makaamumot kan ay ti biyag na.
Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Ay nawaw, da kayo lang aruden tinakabasol, da kayo pa'y tinatangsit. Siyak ti inam, Erika. Iso asyak nga raw ti sakit mo. Saan kat aday jay nga adura? Uray da kayo ti inak, no dakas mo ti aramidyo, saan kayon to akanunungan nanang. Iso ano siyak ti da kayo, mapan kayo laangan agkid daw iti pamakawan kin ni Auntie Adora. Iti kasta, agsubli ti sigod alin na nganyo. Anya ter aramidam dito'y balay, Mari Norlisa. Ay, kwa, Maray. Itay ka pa'y nga urayan. Anya ti ibagam aya. Ay, kwa. Kaya't kukumati agsurikin ka, Maray. Ay nawaw, itaman pa'y analagip mo ti agsuray. Di na ngaminan pampansinan, Maray. Ay nawaw, anya ti ekspektar Maray. Kalpasan ti naramid mo, pansinan wano kasarita ka pa'y laang matikonam. Ha, ay kwa, Maray. Suray. Aklunag anag kamaliak, Maray. Kamalay tikas di nga insawsawang kaw. Kat sapay la kumaata, mapakawan nakpay, Maray. Naimbag man taamom asikati kamalay. Inton sumarunaw, ibagam laang nukurso nadam ti kawaskaw, tapabuludan ka. Uwan, Maray. Sorry talaga, wan. Saanin ang maulit. Promise. Sigurado lang, Maray. Maminsan pa'y nga aramidam ti kastay. Talaga a friendship over tan. Ay nawaw! Saan nga amin abanag katrumbeng apakibyangan? No saan da adaw-dawatan ti opinyon mo, aguli magkalatan. Iti kasta, maliklikan ti saan apakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.